O te fifi fa talo fa mo folo fa tu le riva ngo le afiafi I se fa poponga fa pitoa o le tato programme o le tauta yai. Mare mare wia fai vole tato o tinu o le reifo I afiafi ma tango fie. A so lua so mare fitu o le toe aso fo I le nei o le masina au le lei le rei o Februari. Lua fe lua se furu baleono. Ya fa so ngawao Samoa ya o le ivivia. Ya matou te whaatulou iau sā mawhainga pa ia fo I mamalu le avea tā le whaleta masara le tuao malo ia whaamalele fo I le tia malo na Iurusuati pe o le tala I le mawaianga a le tama malo na tua whina me le ala taua o usai le toi tau paupoina ta otoa a o se ala ho ia nei vaianga o le afiafi whaatalofa mo folo fatu I se fa poponga le dei o le tatou proklame fa pito o le tauta ia ele aso fareile le ne ia walo fa fonga mo Samoa ia a mata mai I le motu sa o le tui manua io mo le la au na motasi ia wale tautu to o ia mai o le fale tau waitu tau fo tangata ia mata mai na I le oso o le la se ia pa ia le fale tapa au ia po le moto fo iole se ia le tene o na fanua na alangaina ao mamalo Samoa ia fili mapule tu ia pa ia ele mafai o na matou ave sea ele mafai fo na matou to fa popo se iota ta otoa ia ale fa vai papa le o Samoa
Whaatalo whātu fōi le au whai ngā luenga te tofi le tua. Ia iso se whata whai taulanga le reivanga o le fiafi malo le wholau malo le whaatotoa. Ia, pa ia fōi whaare malo. E fio leo mabandu le malo Samoa, o le malo tuto tasi, e whaavai le tua, malo masiofo, me se fōi sui o le fono sui tofia. Ia fio fōi le pāle mia ia, me sui pāle mia, malana kā peneta, ma le whainga malo. Fio fōi le whonga fitalai o le mauta, sui whonga fitalai, me se sui mamanu umo o le pāle mene, sui e lima sui maritasi o le pāle mene o Samoa. Ia, fio fōi, ia le whaamasino sili ma le presteni o whaamasinonga. Ilo la ua vaa se lua, ia vai atu le a fio whaamasino, ia ma au whai ngā ruenga whonga le whaamasinonga. A talofa mo wholo whaatu le nei vaenga o le a fiafi. Ia o le sofa raile o le uma whaatasi, ia ma le sunga le lei a dawa. Ia fo ia wāre to whao li ima le to lua tu la whale le alo le mali e toa ma le mabanu le whale a mano. Ia, ka o te whara o lona suafa le loa umai le lalo langi atoa. A talo whaatu ai tani vanga o le fiafi. Mo fiafia le ka set up le langa special aso le. Sale, o pea o se whaamasingo so. Ia. Ni o kikira o suilo wa vese la lo na. Whaamasingo ma mo lunga mo lalo. A piri. Karo pa Samoa, maro se fo mo malangi ma lo fa. So ni ke ro la ukala. Ele ia maga ia sa o hari le mere ke sa fa ia. Ma ia sorry. O uri mo toale, awa ka sa fa i beno no pi la ke fa ka usia fu ile le ai pi. Ata sa fa i pi tate. Pi mo ka sa fa i ro ngo fo fa ngo fo hari le ke sa fa i. Ya, lai mo mo Oscar ka mi nga ro ya ngo fo nga so le fa kula pi o lo ku so. Ema maru pe mala. Mamalu. Ema maru. Ya, atalofa. Ona ua faiva ese ro pepe o le reia so fa pitoa. O le tatou tautaia. Ai te sila fia la li atau. O le fato a mai o le tau mai nei le i le vantu o na ave le wha manu ma le wha fitai le fionga le li pa le bia. Sunga le la au le mali e toa. Ia ma le toa lima e toa ono ai a la tau fatasi. Le fionga ia fe pulea i se umanu, fai matasua, le tō wha ia li o la vea wha tau malama, o le tamaitai po le tau sala ia lise, smet, ia ai mese foi o le unu ngā li i wa matua longo longo a, ia o la suafa foi te tono o Samoa, ai mese foi o le lalo langi o Samoa. Ia sa ili ngala vala me o tonu taru le la mori mau, ai mese are mori mau o Samuelu ma le te whaletua ia si vai. O le la whato a mai, ona mori la pala pa o malo i fafo mai o le potu wha masino. Ia wa toe tolo po ai le i unga o le wha masinonga, ma le lawina o le unga o le wha masinonga, i le aso lua se fulu o mati. Ia o te lona na na te suma i bastasi o tonga. Ia mafuanga wa mafuanga i e mo mia. O le uto tolo, ma le tua na ta valo ia me le unga ta proklame i toe tolo fo. E toi tolo foi ona a lela wa mai mafuanga le fionga le tobai tai wha masino. E mo o mia singa kai. Ia wa ata tau fuo le umi o le taimi le na vatu le orma tua umia. A lai o toi talo sanga baila na fionga. E toi mo o mia sina lua vaiaso. Se i matua, o le upule le ngfa mafa, se i matua va ai to toa. I leina ma vai leina e le ngata i lea o le loloto o submission sa muli muli a lo ia le ato. O le tūla na le uwha i roa mai. O pau are i kūrenga wea kua renga kolo e le i lava le karo sanga kakalo le kakalo mo ia fōringa mai e le i lava ia le kakalo mo ia. Ele lava karu sanga modia. Ele lava mo ia lava mai lo karu sanga mai. Ole si uia na. Tu so si uia na lo na fanonga. Ole si uia na le mai tau watu i tatu so upu fo isa fato amai ane ona mantara noa. Ole si uia le na ai le ita api. Ola na ngani muli muli lava lea. Ma fa mole i o tau tatalo mai moa. Ai ole mafuanga le reason o lana saunoanga lea liputlena liputia mai le tatu so upu fa be mai
ona o le matua'i loloto tele ma le well prepared so deeply o submissions, o final submissions, le mafuagalanga atu e fa'amatalaina Samoa e makua i musu a le fionga le fa'amasingo i sasi sanga fa'aluga pe a koe fa'amakala kusa e lē maga'o le fionga ia talasa atoa sa'aga a me ane e wa even tau o lai fa'amasoga mouluga pe e fua fa'amafafau pa i totonu o lana fa'atofala'iga e atagia mai ai I have to do this right and I gotta do this right. Le langa u koe kakalo ai mo se rua vai aso e toe au watu se i ona toe matua ilo ina lelei ka penganga ai mai se la final submissions la ua i ona luma ta penanga i tuelua e lei e kao o le pau a hole lave na menga le koro me nga kai mo koro so fulu o maki ai saungi le lei anga saungi nga makulanga foi pe fa pe ing me ia le fainga ka kolo ma o lava kolo inga o pa u me fa la so kasi na pa u ro fa msingonga le so nge lua fa msingonga po le so nge ma fainga pa lo ka lua na ka ko lua o ma lava kolo you know falling on my la le mangingol ba ai la ko mo ka ko vai ia e ka nge fura ki kirsi la le ole vaingala na sa moi lau sisil mai marau fa'afoga o le ua toe tolopo nei ua toe tolopo atu i le aso lua se fulu o mati lona winga ia sa o toe lua vai aso aua o maki le ua ka maki la kou ia aso atai au tatou fa'afeloa ia mati ia ae o si ui la le na ae le i ta'ape na ia talosaga ai fa'abolebole i outou te talo mai moa ora na fuanga wa ia wa it's a normal thing ai ko ki pe ani usual karo sanga mai o se fa msingo wa ke pof ke ngai wa elf ke ngai nga o fingaunga ro ma fa o fa me a mi ko ma le fai o le mea e ka fa ro fisi no ma fa ya fai la le fury a chaka fa mai apa ke se o kangi a leo ma la ya longo o ya longo ya wa longo ya o kangi longo marimongi aka ko ke nge ya ha shaka I ba so len kengi o koso mai lava if I lo ya sili ya failan malonga nga konkala ke fa fo pe ku aku e fai ngisi officer ku moki a fangia aloia olau ai asiaka wa mengi failangi pakori fo o loyal malo ko ngi ngala ke chan malo a le filo mai la male e filo mai la male ngoli mongi le faila le ele ko ngi malo ngi kangi fai e le mongi o ka masa salon menga le ku wa ese lo ye silile le foi la limongi a ku nga le ila nga ya fili o le la wa ku fa le la wa ku e fa pe wo le lo e fa singo por ana me a fai wo remove ese limongi ma le foi la le alu limongi e so sa nge lo yo ma alu e ko kongi langa lo yo pe ka foringa me le ku o le fili me le fai e si sila nei ia la tata talaina la kaka kalale maka upulea la le wa sa ngo yai le taua o le tangi sa o ia le se ro finangalo o le tangi a limoni ma le tangi a longo a o avea ma komesina e fasanga ia dai e fasanga ile la aulia le mali e toa a ele ia avea ma pale mia fasanga ia fe puleai ia fa popo tuai male la tu vaenga le atol to ono alu suakanga le vakeli ua feli wa inga le mea le ko me singa se longo mana tua mai ole esenga le na fa manino ai ole kangi ale ko me singa now o te leiloa pe a kangi ko me singa
ona fa upu ai lea o le kangi lava lea ale makanga ruenga pe na o le tangi lava ale ko me sina lava ia e au ngoa male mata ngaruenga le ngai lo ukari kongonga a kangi makanga ruenga e le pule ko me singa se makanga ruenga e pule ai le mingiska le anga o le mingiska e ou le mata ngaruenga so i lo la mala anga na wa le wa ka kalainga o le kangi le nga fai o le kangi lava ia alongo i longa capacity as a person now also langa lenga makua tu i fesili ai e fainga kanga e kangi ma emotional i le ngaruenga because you yourself is also a police commissioner conflict e conflict lala me mga kurenga sa wai lunga tu ingor o maka upule ai wang ko fa mai langa o ia kusa lang fa mai lang kala no ola ukangi it's me personally langa mang ko la kangi nga ia samuel fa mai boku ia nga ia o ia lesia ulo o ia desi le ai sama me uma fa pena le la ya luai a o le fa mga ko ku lava ele cases sa le ka kaulenga o le public figure e kau ai ia o me le ma mea le e ke le too emotional nga e oso le faingi au defamations ai ngalo ya o lava o le komisinga o leo now nga faia kwa ai oso afai ona o lai ma lo si ngo fo ai fa lango lango i kai milea o lai ma lo si o ai ngo fo fie mel par mia fa walo la mingiska so o la na faia i lungo lo na fifiti ka ko i busa nga faia lungo lo na fifiki malona tu shua e koe foi mai ai walu feliwa inga ile tu o ile alega fa vai ka fa so o me umange le nga fa mai le tala a kamalo o Josefa le nga fa ka we o ngauso fa mai ole me na lato faia e manatu o te fano ai ai o feliwa inga ile tu e avea manguia sila mai la langa le waka karkala ngi le vaenga le o le na fai mare ma fau e fango ai le vaenga le ai saunga le ungor paroka manga ko le ai fa kali le ungor fa singonga a wa umanga fai le ku le unga e play la le pata le unga le ku i le vaenga le ka karkali ngi o le unga le fai le ku fa le ku le ai ave esela o fia me le anga o le ke le masaro mianga o me mau ka inga e ke musa sa ilira mi o kongu aru ese o longo langa o le wa la ku fai o longo na mau manatu le ngaruenga ai ke le fa malu o to e malu e malo ave esela o ko le la o suia la au o fa ko anga e pe o tala fionga le tua le la wa pale miar kanga kade pale peyer for karwa wa pale mia yo se fale sa fa ka yo kupi ko langa o le ka pale mia le wa pale mia le la au del mali to mo kur pa ufala wa longo maronga kulanga nga malo ai wa we ave sa or kala o le mena le wutu lai mai o kanga kala le sa ki e fuar pas le ko ngwa ki sa ngwa mai oi o di mo le vong supoka ko o tangata lea le sa supoka ko le malanga lea wa o le ale wingor ma fa metalanga a foi le ko kongi le malo wa langa sa oi o le case lea o le sa ko kongi le malo pe police o vaenga lea versus langa o le ko le prosecutor mai ka ile o le na fotulosia o le ko kongi le malo now o ai na le o pu le ako kuper malo ka mi o le wa pu le ka ngaka le nga kau ma fai tu lo le nga ngana nga kau ma fai kongi la lo le ia por pasi por pu por le lava tu lo ke kapila o le mela le wa tu lai mai ia ke ha foi la ia a sala foi la ile to tatalo o fa ma singo se ikwe avak wa makua i leve o matua leve wa fili o le bausa ia vai la sisila arua kuloa ma le loia sili le ua iai o le loia sili lea e le maka around ai sesi she is in fact one of the best criminal foi le loia i kokongu o Samoa o le la ua arua tu nei la ia Precious maunga sila maunga o le a o ka sei o manga mea ia kau whana
sei mo palaka ia le e langa ro ka la ma ka ia la ka kala langa o korso le nga o makua ka se i o mai maunga le nga o nga ruenga o mai pertaining i le malo nga outsource si fafo e ai e longo o longo e pu le vaenga le outsourcing ma lo ia ma le lenga kuku mo le the prosecutor ia po fokuanga fo ia longo e avile attorney general sa ia nga kaimi le la wan wa tu lo le tangata e mala malama ia ele ka kaunga felangulangu is just a black and white le kula fongo le la wa ko ka se uma fo mai nei no la ko au mai ko kongwa wa uma mai manga vai laiki ko e fo i uma mai le mato le vai o le ala mo kusi mai e fa solo a ko mai sini ia or kalinga mo fa sawarnga wole o mo kwa le lo ka la sa me a fa ngo remove le mo mo foi la malo ma ko foi le sa fa nga la ba pa longo a fa kangi la ba longo ia no fa nga o mo la ba longo le pa le fa nga ia nga fa nge nga leo i mon mau sa fa nga foi ia lo ia malo e konge prime ko konge ko ma pili ari lo o limo lena le la o pale mai le o lo la ko ma fai e fa pui la o pule ile akuku per malo e aka ko wadu se be la o pule le wallet por person malo ia le fionga le la au le mali to por sunga la au le mali to e le fa bela a me o ka ko vaku o nga ngoi le fai le tu lo o le wingo fam talanga ele ko kongia ele malo ngi ke se sakanga kai ai ele ko kongia e o ko mekia kai pe ia me foi le pio Amerika nga o nga mari u fakai nga o le pleskengi wa o sui pleskengi ala ke ka polo lo ke kof nga kopu se fa ke fa ko me o tal foi le me va ve o le ai ka se fakai nga nga ke ia o kopu se sikengi fakai nga o mai lo soifu ke lo ke ia lo ke ka polo e fa ko ia ma uma le change of power le swinga ma le line of authority o la le winga o mele vai vela oi sa le imaro si kele le la ko kemi o la ko ka mo fai i sunga la u le mali ko le anga o la sa e mo isa sa i le maro le fast ai le power nga umar fai nga palok fe ka ngofia ku no male ku se i no male ale fe suya o la ku nga fe suya me foi le ala ina tafita talotu awa ko ke so nga feika ele pare mio le sunga la au le male to la ngol fifilinga le ku ele se fifilinga se fa masingonga ele se fili ya wa uma ke wa mali fa uma toila utala le na uma ni pa inga le na ti nei ala langa ko wa i fa mai or fifilinga ai fa masingonga ale o umar pa inga ale o fai paro kangi ma maura ma lo fili la ku ale fu ala langa fa mea ele se fili wale i longa le tu ai nga pese ai le meo le tangata e o la fai ina e ta mo mele ato mo na la to fa mai le fai nga ma lo fa masingonga Malang ora upunga. Le fai nga malo al fa masingonga. E le paroka ye sia kungu or fai nga malo al fa masingonga. Aya la lau le marea al fai nga malo fa ie. Al fai nga malo si makiva. Wa upu yang o fai. Ia wane e filosofia ko ka vai si makiva. Ai me ile kungu si iru. Ku se me ia ko stui malanga vai nga ka ka vai e ia si makiva malanga fa masingonga. Ai ka amilo mai le kungu si iru ngala au. Ia le vai la wa umanga si ele kungu la au wa mama o mang malo. Ale fo mai e la ngai sor kula. Wa ia la. Ia. O se tau fiso ninga nga ia o fiwi se foi le malo lo se o fiwi di le to. Ya, le va ngo mo mal fiwi ya fa pesi. Ngolo manga kwa la ngele yu. Ya le la wole yu. Yo kai o fiwi. Ole, e ai tau tele yor malo longa. Ona o lo tau pisa o, ma lo tau pisa o pea. Ile tax le o fa popo bala va le. Ole ala le na wa lai ona matapa le fionga le pursili. Io elele ya le sausa o mai le mato vai ari ako. Ia.
e wona i tatou faia me foi lele au mai au vatu hia sei au ngi ka ko faia hia sei lele la fa ngai ko ngor fam singonga ai sili ari tatou wo sa o le mata le vai a o tatou tali ai nai result mo le tatou fai nga filifilinga po le palota laiti wa mana tu o se lao le nei wa tali tonu o le tatou kolosi ai i Samoa se i toe ami fanga le tofa le fionga ya fa fonu po le fionga ya tu murvao o le pule sili ma le fa urulunga o le tatou malai va lele tele ma malai va lele uma i te tonu o Samoa ia le o stand by mai lunga o le sum mo le tatou fa talananga ia o le melea la tatou wo sa fa talofa o folo fatu ia ma fa malo atu i la ufionga ia i le pule sili o le tatou malai va lele ua tele ai fo itala le nei taimi na ua sau ua iai ma le tatou fipe maru se furu tatou tax maru se mamanui ai lau fionga talofa siata talofa lau fionga ne ataua se fia fo ile nganga e vava i atu i le tausinga le tua le nā pito le tatou ainga ia oro lua lau le lei lana tausinga e le ngate lea ua ova le lua au le lei maloro soifua maloro lange mama tatou fai talo fai langa le lei o le atua io ia e tau mai lo sa fa maru atua fa la ve atua o le lo ma tatou fa tanoanga tele ai le sogofua awa le ma fai le nei e tunu le omi mai mai asiata le ataua se ia o poi fa se o le lua kama io io fa tali mai ia la atua mai matama e le lei ale tapa o le fionga le pusili ia se sau e fa manino mana tu foi lea o le vaenga tonu ale tasi o le aso ia ile tatou fa solo ma tatou wo tonu e pe o tala e fai le niu piu o le tunu o le aso ile mata ia ma fa ma ilo mai vaenga malava e tatau ma sila fia ia le tunu ia ma le mo mianga ua te fale tau wala i lau fionga e meso le tatou pulenga ua tau na fai vaenga lea ia la tatou amatamea se au menga to fa au baile to fa tu manuvao o le a tonu le mafuanga ua toe fa popo ai le nei tax ai o le aso na taua mo tatou amatai Faftai siata e mua me umon faftai le tua ua maua le ni lao tatou te feilo iai e ui lava ese me o tatou nopia iai ia le faftai ma le viinga i le tua o lo tau fai tutusa i tatou lan tau singa alofa fia vava i atu ia o le faapena foi le molunga le aoina o le masina i le nai tua o le tatou ainga ia e fo ia le viinga i le tua ai faftai ma le faafisili e le ia se mea tupe au no sona mafuanga e le ia se mea tupu e au no sona mafuanga o le sila fia le tatou patunuu ia ma le mamalu o mai mo mai o le anawa tau o le malo. Ia toe wha le leia a sau. Fausia a sau e peo whareolo. Fausia maota toe whaile terminal toe whaaka Amerika ma whai mōli. Whaaka Amerika whangali ma whai mōli. E leni te mai ngā luenga ia. Ai le ngata i lea. Ua whatunuina o le whai ngā malo. Ia au mai CT scanners i whaleolo. Mo le sila fia e lau talainga asiata wa pēra o fionga le ataua. Ua move away le larolangi mai mea ta ua traditional x-rays. O le ua CT scanner le vai taimi le nei. E le wha pēra e CT scanner au kilani, ma Australia, ai x-ray ya Samoa. Aisea, e soani CT scanners nei, i le puipuinga o le pota. Aisea, wa hatupula ia le sau a le kuala au whaasaina i te tonu o Samoa. Mo le sila fia, o le tau o le CT scanner e tasi, e miliona tālani usila. E miliona tālani usila, e se furu lua CT scanner o te mna umia. Mo whaleolo, o le regional terminal i whaleolo, o le main whaapea mawhangali. E le ngato CT scanners, a mea tau o body scanners. Body scanner, aisea, ia malu, puipuia, whangali.
Sa iei le wa a fiti na divert mai I le a siata ma le a tau a se I tulou ia Januari. Ai sea, ua wha le tonu mo lia le runway a fiti. O le tau o le mo li o le runway e tasi I Samoa. E se furu ono afe Australia le tau o le mo li e tasi. E lua se lau lima se furu tatu runway light. Se lau tol valu tatu airfield light. E le tau ngofia le maintenance o ia a seta. O le lua afe se furu lua. Nga ngata aile si tanga o fisa le mlaiva alele. O le ua lua afe luono wa se furu faa. E le taimile na, e o la ititi al tatu mlaiva alele fo le tuai. O le ua faa fau le fale, ua ese tūlanga o le fale. E le ieni tatu escalators ma elevators i aso la. Ai ala vai taimile nei. Ua tele elevators, o iei tatu au ala stepu fo. E le fai ngofia le maintenance. Ai sea, le lua festival fitu, na lolo vai ai le malaiva alele I fale olo. Na leanga o mai mea fai ngā luenga. O lo fia ngai ia uma le pūlenga ma le lu I tau ia so uma, o le maintenance. Ua e le tō whae le pūlenga ma le komiti whaafoi. E ta tau o na tō e whaafou mea ia. E sili atu le au mai o mea fou, na I lo le alu o le tupe e wha le leia ai mea, ua wha le anga ina le sua vai, e le luafes furfitu. Ta vale fui mu. E miliona le tau o ta vale fui mu e tasi. E le mawhai o na se se wa ala po ai, pe ale anga tatu ta vale fui mu. Pe ale anga tatu ta vale fui mu. O le tau o le pau e tasi o le ta vale fui mu. So I titi se lau wafe sa mo. Le tau o le pau e tasi. I lalo ai o le tū la fono, wha mlaiwa alele po le tū la fono wha aviation, lau fitalainga asiata ia wha pēr fo ile atau. O le wha taita inga. A wha pēr I lua se lau lima sfulu runway light. E lena o le lua se lau lima sfulu e wha tau mai. E ta tau ona wha tau mai ma le afa o spare parts. Ai sea, e ta tau ona stock. A iei se mō li e pē, ia vave sui. Ona, a ova mane kuata mō li e pepe o le runway, e le mawhai ona land le valele. E le mawhai ona land le valele. O le mea lele tau mawhai atu ai le atunu. O le whaatino ino o le compliance I fale olo, e le tau ngō fie. E le tau ngō fie. Ia ile upa le professor, na whai ne mea leo le compliance. Compliance is very expensive. But it is a good opportunity for an organization to grow. Ai sea, o le lua vai tolu o lau pākete e alu de compliance. Pe au no whai atu o si ata mare ataua, e lisi tatu whaatatanoanga. O standards uma ie operate ai Auckland Airport, the same standards ie operate ai Whaleolo. Nono inga, e le tatau ona iei se taimi e operate ai Whaleolo, below standards. E ta taua ona maintain. A le leile compliance a Whaleolo, e tele airlines e fio mai. Increase in number of flights, increase for the passenger movement. A le angar compliance, e le fia se va lele asiata ma le atau e se I Whaleolo ai sea. O lai below standards at kako operation. O lai below standards at kako operation. Mo le sila fia. E lima tatu malai wa lele. E le tau ngō fia le maintenance cost. O ia malai wa lele. Ua fua le malo. Ia pe ia sau o Whaleolo. Ai sea. Ai ai se pe fia e tupu I Whaleolo. A lai ele option P le malo. E mawhaiunga land le waa. Ia sau. O le wha mwenga o le malo. Ia develop savai. O mea o lo maua I uporu. Ia maua uma foi I savai. A le wha mwenga. Ia enhance connectivity. A wa ale lei maota maasau. E mawhaiunga land le waa lele I so staimi. Tu sa lava pe ua pongi sa. O le ala na. O le mana o mia o le malo. Ia whai runway light. I malai wa lele ia ma toe fausia. A wa o lela o iei wa lele le Samoa Airways. Ai le ngata fo I leo le Talofa Airways. O le wha mwenga o le malo asi ata ma le ataua. E te alua tu fo I le asi aki lau waa le taimo lau flight au ki langi pe a uma lau check-in. Ai wha mai, Auckland tu asau.
Auckland tu asau, Auckland tu whareolo. O se miti wa lewa o na manao iai sa la fai. Ai whaafitai i le tua. O lewa o maile a wanoa e whaatino i le miti. E whaatino i le miti. Ia, o se so atu le nā mele nganga whaaralo pe yeisi si me whaafisidia ia le i whaumatu la ufusanga. Malo whaafitai, se taimi o na watule le sunga le ataua. Lea wa e au tala vaenga o malava e iai le mo mianga. Ma ua tatawai o na faile nei tu ai ngā sia sitianga. Ia e tūlanga tau tax. Ona o le tele o mana onga mo mia. O le fesili o te fia au vatu te lona na e whaamani no le tatu o urua i whaatanuanga pat o te toi mana o te vatu o te mire nei o te loo ngaro to tele. E iei le mawhau o tangata lau tele whaapea mai. Ia ka kaunga mai ere malo kupe ka vaila mea. Wa e yer mana tu whaapea na. E te tauna mai ere malo kupe e pe ia foi o kalor kupe le aru ngai. E averifia i fea, averifia milionga i fea. Ia alela pe fōringa mai lela a vatu tangata tu tongia tangata lau tele. Ai o fefa ye ku per malo e mafaina e tau mamano mai ala o fionga de polisili o fe ko ma yengi kupe e fai ai fofuanga ala o fionga ma fa tavalina o fainga me e tonu tau mala valele fa ftai sia ta mo fa sili o le mlai valele aia e ta o le state owned enterprise le wingo le famtalang e le whaalangolango le pūlengo malai waalele se tupe mai le malo. E le whaalangolango. E sa ili lava le pūlengo malai waalele na ia lava tupe. A maua o tupe whaasili. Ua ave le dividend i le malo. E fisosoani le overall budget le malo. Ai e le su ea mai pe au mai le malo se paketi. E whai ai lau operation. E tangi lava i lima o le mtanga luenga ma le pūlengo malai waalele. Le suenga o tupe e whai ai ati na e ale malo. Mo le sila fia, e whapena uma i le tele o malaiwa e lele i le lalulangi, la avatu le whata ita inga. O fiti, e taunga tā le lato ti pata tax e lua se lauta la fiti. O le passenger movement i fiti a siata mle atawa, e tasi male 5 miliona le tausanga. You do the maths. 1.5 million times 200. That's 300 million a year. Sa ta tauna tau no fiele le tax fit. Aisia, they got the volume. Ala ta wa tale la ko tax. Ko kele la ko passes. E kaunga kaka ko because ale luose lau ko se fulu luose lau li mas fulu. Kako passenger movement per annum. I know the reality le na. We are the cheapest in the region. Only 65 tala. Nara suru 5 tala le mea lewa whaapopo iai. Lewa maua ele valu sifuru tala after more than 10 years. O fiti. Na uma lorko viti si il se lau fitu se furu. Le isi ia atato a lewa to e si e fiti le lua se lan. Lua se lau fiti. Asi atama le atawa. Anga wha apeo le passenger movement lea e mau e tātou le 1.5 million. O ki kango property tax wa lava le luas futa la Samoa. Ngai 1.5 times 20? Ia si vai. 1.5 people arrive i 50,000 times 200 Fijian dollars. That's 300 million. Ia, he lo popole fiti. O le meo te fia wha manino asi ata mali atawa. That's why when we go to Fiji, you can see improvements there. I say, because they got the money. Kau kio aku ai Fiji, e ia swinga. I say, 1.5 million times 200 Fijian dollars. O se vala nao te tau mawhai e tau watu le hatu no. E su e are pūlenga o malai wa alele a tupe. A maua mato tupe whaasili. Ua ave tai e sosoani i le overall budget le malo a wai singa ruenga e whai a e tangia i limon pūlenga o malai wa lele e sa i lia o le seleni e le ngata e totongi e dau whai ngā ruenga maintain ai le aseta ia ma secure ai le safety and security o le atunu whi malangai malanganga wha alo si ata
Malo faafetai le taua Como vao o ke longa e leo pele o fai kio kere ka le si kanga le tax le o barsu kala o le se lau kala le a nga i kere fai kio o le vaenga nga le nga fa mala o mai o le fai e mo li mo fa le mo compliance o se lau vaenga nga se lau kala lu menga Paftai le atawa, o le atonu ale atawa wa e sauno iai. O le se lauta ala lea, o le ala faaru le fausia ina o maota, ha sau, fa le leia uma, runway, ma install ai runway light. A le ngata i lea, o la iei fo le staffi o le a staffi ia sau, staff maota, ia, koe risio lo uma runway, fa te le runway e pei o fa le olu, ina iei se option P mo fa le olu. Ai o le mea na o le a nga i ai le tātou se lauta la lea mana ngang whanau. Maro. Fungi o vai aku o whaalawe lawe mele ai ata i si kanga lea. O le ale whai ale Airport Authority ma le ai ata. Paftai le atua. O le na amata mai matu whatata noanga o le process. Ia mati lua whilua wha. Sa matu consult ma airlines. Ia maku tala noa fui ma le iata. O le iata o le organization le airlines i la langi. O le language a lea le iata a le ataua mo le silafia. E musu e si se fia le airport lai operator i le airline. Ai o le mea le anga. A si ia latu pasese. We have no voice at all. Na o le tatu watu lava to tongi. Fa tolu na matou fa soa. A watu ia matou watu na lunga. Ma me tangi ma iai airlines. Ai le mawhaio na matou whaia isea. E uti le fa soa. Ona ua maua lunga foi le level of compliance. Pea ano ta ua. E tele mana onga. E mana o mai foi airlines i mea e whaamaria ina. Ai ele taimi uti ele wha soa isea. O le cost of living. Ai mesea me o le maintenance. Waru lunga. O le ayatala. E le isa la tau so o tanga na malai valele. O la tau ia responsible mo airlines. O le la tau tusi le na umai. At the end of the day. It's don't respect la yata le decision na le. It's don't respect la yata le decision na le. Ale state. Samoa is the state. We don't respect la yata the law of the land. Aisha. Wa umana pasia the regulation. Ele pule mai se organization se atu no. Aisha, na la vera ayata the time of the process. We met with ayata 3 times. So wa uma the process. E o mai loa the final stage of the process. Wa signing the regulation. Ia uia. E ta tau ona whaaloa longia la ayata. Le tūla funo le atu no o Samoa. Manangang whaaloa. E leo se kaimile lea kuma wao e whai ingi negotiations ma ai ata wa o no ke kikiro aku. E piko i kawa kāra wa per kilometer pa se la ku Samoa no se aku ngu. Ai se me waren kau kākere kako pa se. Ai lai e la iata e whain control inga mengei. Wa lai o wha ese Samoa ma kau kāra pa se Samoa. Ai per kilometer. Compare lai a fiki mai se kungo laulang. Whaftai te ataua mo le whawhesili. O i nā tongua e ta tau ona iei se kako airline. E le sikala i laro le ayata. I know for sure. E le sikala le Samoa Airways. Ona ele iei se kako jet. Ngo kako vaalaiti. But ia uia. Ole mata upu le langa asiata. E ta tau na fsosoani ele tatu airline. Ona ele eise leo le pulengo mlaiva lele. I tu tonu le company fa airline. Ole mea fuila leo le te tau so atu ai. Tu sa ole sai mai. Fata ta ingo le angi fsila. Ole sai mai. Ai a si ia le round trip mai le vao o kilani ma Samoa. We have no choice. Ko ke aku ape. Ia malanga whaalualu. O te loa wa o na mataupu lea la wa nunga ile tatou whelo inga ile so le nei.
lau fionga Brusili o le fa fala nisi o mata upu lau tele o le mitanga ruenga ia mo tatu to e fa o wino fa so le song fu le tawa ai a fa ia nisi vai ngo balanga le la u fa manino fa tai wa eta u ma e a fere le vai nga le e tua le malai va le malanga pule nga yona la vai yona au i le sa i linga o le se lengi o le meta ure langa ia nisi mo vai fitu singa ia mana to foi tatou a le man a le ise pe o tala tus pa ia a le ise malam la manga fa no no winga a le fa mangi ngoa ma e fio mai lo fio nga e fa manino ia ise a se wala o le ma fo fu le fa tu pe ma le malo me uma io ia ai o fa tenga la le vanga le fia file ai ele o le e te le lono winga e mo o mi tele ia le fu a mi fa tu sanga ia fiki ia ele se lo so do ia le tu la go il tatu tax ma o le vanga fo ilea e to tonu o le pasese fa lo tele fa uma ia lo fina ngalo le tatu to ma vai lea ele se vanga fo ke o so se ma se ko inga va pe bu e se le afe ro se la o pasese ko e fa popo mar ko kongi e so le tax se mai se e fa mani no le vanga lea Whaftaia se ata mo whafsiti sa o lele lau whitalainga. E tutonu umalava lo pasese. E te le to e latu pe o le meana iai mo mua te latu pe e se lau whasfuru ta la. Le ai. E tuto a whapea la e awhe lima se lau lo pasese. Ia le nau e tutonu i nale fi ar pūlengo mlai wa lili. E tutonu lo pasese. O lisi meo te fia fsosoini atu le atunu. A whapea na whaatau lau tike ia whepuali. Ai whakua e alu le aso mo mua mati. E le se afianga oi. Se i longa la vore tiki wa wha atau le aso mua mati. Ai wha pēna wha atau lau tiki ia Januari po Februari po te sema foi. Ai wha ko ai alu le aso mua mati. No. Prepare your travel. E le se papo lenga. Nai se ki a oi se i vanga nai le tiki wha ko a wha akau le aso mua mati. O inga le effective le tatu si tanga le amanengang wha lualu. O kupe Samoa koma wau Ia, o tupe Samoa a whare o tupe Amerika. Pe ana torsuta la Amerika e pe to lima pe ia. Ia, tailo fionga ni por sili. Ia, o talinga fionga. La foto, te ia wa isi si vaenga. Ia, fa mai sau no anga leva ngala fia filtato por clam fa mon. Le ai, Paule anganga whaftai asiata. Whaftai le atau mo le avanoa. O te ilo le lua pisi i le neas whareile. Ai ua maule nei lao e vali atuai ma vai i le atuai le tatua tunu. Ia le tatua tunu pelo Samoa, aua le popole. E le whaapea mo se manuia o se tasi, le ai. O le nei fuafuanga. E le whaapea nā liae ana nafi. Le ai ua leva na i fuafuanga alu mau al pulengo malai wa le si tanga le nei. Ina ia mawhai o na wha le leia whareolo. Ma ausia vaenga umo le unanga. Ia ua foi le tautuaina o le mamalu le atunu. Ia vele ne teime whaaftai atuai lau fionga, lau staringa asiata le whaapelo fionga le atau mo le avanoa. Manuia le asfarile, manuia le weekend. Alo fatu. Whaaftai tele whabena foi, alo whanga mori pō mari tātou program, whaaftai tele le whalau lau lau teimi. Leanga amo mia rol fo mai e tapa tawana saule le fo mai e tali le fafisini le fo malama yurungaru va vai to fo I komeni le totelo le tulu ia o lo faftai mai ma e totele ai o lo malama le mata upule ia ai mo ila to sa tu fisili ia le na ta oto ia sa tu ia ma ayo to finangalo ia le forsanga ale fionga il pulisidi ia maruia le lo weekend ta to filo vai so fo so fo le temi alo fatu ia le tau mangino mangino ele waranga nga peu kele ka ko kikio I kara ku la vai wala ke wa fa pe ngusila nga sera ma lima kara ngusila le fa popolo pasis ia ai kele los ka wa ke nga pasis nga ka o pasis ya le to nga ko Amerika o su kara Amerika le fa popo ia Australia fi ku kara pe aka kuma fa pe nga ko renga le se sikanga la ko le sikanga ai tu fo ila tu lo tolo vinagalo I le tua patatua o fai ile mea. Yeah. Ongi fuafuanga lele. Olo sao in malo. Ale na. Olo sao in maravale. La for sa nganga makaukia kasi o pleska I Amerika len fai. Awe.
au le fesili po le ase me fai le malo mo a o sau me o sau me fai mo lo malo ia tati ia la le totelo tangata la fo e fai ngā ruenga ma tongi la fonga ia o le tangata la le pie tele ale kisa o ka me kisa va le combrain e pisai de ferro e le ferro ile fai ngā ruenga e fai o le ferro yo le fai ngā ruenga ko kongi mai le sirong pasis o le tangata mua na pisa o mani e tatou wa e tau te le o va ai tua o tatou faasea i le taugata o le oi fea e kango fu esu e tax atu unga ke alo ke holiday ia le utau faafonga ua tala mai ia le te leo le la fonga fa popo mole ia fiti la toa ia o ko ki ka ko fiki holiday e o le manga ia yo fiki ala ile o complain le lo se la ule si ke ro me mari o fai so ia special fiki ka yo se la ka la ka ala ka we ko lu se la ka la le ka we lo nge fa se la ia nga fa se la pa se lo ma sa vai la ta to ia ai mo nei se vai nga foi le pela o tato ia la ko nge fe si di mai ia o america wa masangi america fai la ko tips me foi ia ma lie nge lo local service wa tasi na vai nga te ma fo ia ma lie nge lo loko ile au nga ka le na sau se oi ia soli a fai nga ma fo tip le lo kala e te o ke e hoe koe pisi e sue wa ele even i lau kala wa kala pe pa amerika even i lau kala wa ele mango e fa wa la ngonga ele worth ile service lenga au mai ia e fikiro e se be lau kanga iso ke le wa ma e avele ale lo se fu pe fast food pe limusu ono le loto ua mali e kai fa penga uma la le vai nga le atu le fa fonga toile for sanga le fionga le pursiti ia ka ko era ngolango e fa mo ka ko ku na kero ka ko a kere ngaru sa mo fa ai le ko le kikinga a kero ka ko kai kasi kai dua ka sanga ori si me kasi kai ko fa ka sanga fo ka a la contribution de fa ele kere ke ia le na tonua ole nai vai nga na be siri le ua fa dino le vala na tato malonga pupula ia ona foi mai laia se ka kusa ile ko ri sa mo ole o tau mo mai tatu tala ole wa matana ta alu fetonga ia ma palota tato malonga foi mai se ka kusia ki po Mosca ko count. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
Jaimara wati le ua te ale titi le afa o le tonu. Ia i le whapopoko le tātou proklame le ua mawhai ona tātou oto atu saunoanga a le whionga Brusili te ngonda fo iwa whaile mo tātou wale maroli atua. Ia. O manino au whala. O manino i le kaukako koe fisingi e le mkau. O matua o wa manino a whaiala i tangata ia e kau eri mai kuako. Ia e se la longa loko ma longa la ngonga. Ia. Ia o nisi fo e le longa inga mkau. Se au koe travel. Ngo fole. No folo la le fali. Se ia to e isi swinga. Isi swinga koe travel. Isi swinga koe travel ia mana te le tu lalo. Ia le la ua fa'aftai u fa'abadino. A o nisi fesili fo le isi ava nga te operations ma fai ma lava le la fa'atili mo le so fua. To foi mela utala. O le ua au tatu tali ai wa e peia o le tau tolu ele taponi ai ele. O konu le ka punge fai nga ia Farpalok. Ke lope fia farpalok ka le fa nga safaka. Ia fia foi farpalok ko fa. O le la mai lunga, ma la ia tatu farpalota, le wa mai lunga. O tatu farpalota ia borsi la fia. Mo fai nga palota visinga no lua. O tatu farpalota fa. O fanga sa AOG sa taua katoliko, sa taua metotisi, ma papa sa taua e fakasa. O le fala lea mo la tau I vaisingano. O le tatou me ia tui o ia tatou I sa fatatasi o le fatulanga mai. Vaisitelo tatou falpalota tasi lua tolu fa lima ono fitu balu. Balu falpalo. Ia tatou falpalota lea e tu ina mai lunga. Ia o salamumutai o le si falpalota o salamumuta o le si falpalota o sanaputa. O le isi tatou falpalota Italia o sana putai o sa tawa tai sa tawa uta loto fanga loto fanga e fakasa ia maloto fanga metotisi ia o le fainga yo tatou falpalota lea o le a sa iliai ia ile sa iliai se tulanga fo ia sanga tonu ia le fainga palota mo le time. E ke Silvio era la vaia con le farpaloka le a safaka. Maka o kia e ke umaro si le fast. Le ko fa me ngi fast ko kasi le cha pipi. O le lumo papo ngi kingi ai maro se fast. Ala fisiri ya sia ba ko mai dungane. Ala mera du mai fo papo ngi kingi ai le du mai kako. Ai o ko fo sa ba. Ere no mo soro monga. Ia mo le sira fiafa yo e tau tu fesili. Ia o tato suia o le ta mo e mo tato figa palo tai sa fatatasi. Mara tu fa tato suia lo tau va mai le fa malu o le fa tu le tu sa mo utasi e au fiai le fioga ya tafafuna I sa o tonga ia o le fioga ya tu inga mala vaisilika o le fioga ya napu CVT ia te lo le uso leo ia le uso leo o napu o ko fa pe o ko ka mo e mai anga po Ne lo ngo uso le kiki. oi seve foi Ia. oi sole ia le ngala ia ma le fionga ia te fafuna I ali o le to fala le la to te tamo mo e peru ina le fu o le fa to le to sa mo o tasi ai tasi lava le HRPP lua I le pou tiki la pilesa tiki la pilesa ia o swafala ia mo to sui ia le ole ta pena nei ai o te lo verso fo ia o fa moti ai asira sila la kalafi Ia. ai a fa pe sila ma va ai ngi kanga ka fo ia le pe le masangi paro ka sa mo ma fa so longa alenga on kilo ai de akade e kasi ar kanga ka mo ma ke maro oi Hari cha. Ona o tatou pe ua no fo fale sa tu ia ma o tatou mala mai le inside ma le outside o le fa ka vidinga o paroka ai ava ye tanga ta vo ye ke roa FCD se ma o di sa va merke mingi ma fa ku ye ai kilo ku o va nga lai o yo ma ro paroka ai fa ia kasi karan ma o di o ta plu on Ma ro le plu. ia ai tatou talia lupe o pupula tatou talia lupe o pupula ia wale tau fitulinga ia wa ia ele fengo fie sa fata
o pomoni lana ele fai ngofia le anga to tele o sa foi le vai singano mo alua e fai ngofia ar miringa le le o sauli tatou fare palo te mua le o va ia tu sauli tatou fare palo te mua mo vai singano lua o le o mai a mai fai tau ga fale tu mau o sa taua metotisi fare palo te sa taua metotisi palo te mau ele fionga ia moto pua heni se lau lua se fulu maleiva se lau lua se fulu maleiva palo ta mau e vala si tafito e se fulu malelua to fa fo mai fale palota ale sa taua metotisi po le metotisi tono sa taua ya o moto pua a mai le fast se lau lua se fulu maleiva va fionga ya vala si tafito a sele mai le HRPP e se fulu malelua ya le o sau ka se sakau e ke lo a mo e vala si le HRPP le fa inga kaloi fiko ngo palo kusau malo balas kau banga le chapipi waranga fikwongo le paro kali chapipi kalwai sika ko baila pe mo e balas il paro kalna o fer palo talna ole metotisi o lo te vai tu fo ya bana tota o va me fa ata so tanga mai sa mo o lo te va ia tu ole kakoliko ya o lo te va ia tu ton fal palo tale se to fa manino mai lava lo sa mare ka koliko sa mare fa ka sai papa o lo te va ai atu o lea se tau vai se senda tu lava Oscar ya te oe ia ai tu fo pe no ta tu kala filena tau na to update tu ina ia le o le o tonu fal palo taia ua ia vai singano le o maua il fai tau ngale tu mau ia ba tu fai tau ngala vale ia o le ioe ele aso na swinga pa wala me o le fa sa o le ai o le te va ia tu o le o sau marcato liko fele il cacoliko si kako vai con cacoliko sa taua le o te vai tunga pese la fitu tonu se uma e tonu fal palota ye siri mai ai le o manino la se la u iva o le sau o sa taua metisi o le il fal palota lea e se la fitu tonu ia heni o mo mai ai na palota ai fino le katoliko le na ma le e whakasai papa sa taua e se lau mariva o palota ia na mau e valasi i le katoliko e tolsu malua ia ma le lua se fulu ma le tasi mai i le e whakasa papa sa taua no fukas no sutasi ai fia ngai ia mokua se lau moto pua se lau mariva ia fa ongo lima le voy ia alas o le fai unga le o le palota wo vai fo iai mo le silfiolo tatu talia fangasa o lo tatu talia fangasa ia o le fai tunga le o ta o mai ia mo le taimi le nei ioi sa taua katoliko se lau fitu tolu ia mo le fionga mo tupu al fast valasi tolu sumalelua sa taua metotisi se lau lua sumaliva ia mo tupu al fast se fulu malelua valasi tafito ma le papa sa taua e whakasa se lau maleiva mo tupu a mai le fast malelua sumalitasi ia mo valasi tafito ia malo faafetai o le faitauga faaletu mau lena o le leʻi maua mai lava se tatou o toʻotoga mai i safata muamua aia e fua la faamavaufau leʻi ataua se tatou e ola ia sa taua ma papa sa taua vaisigalo tasi a sarilua i le faitauga le tumau le ua alaga o le saua mai totonu le tatou foʻi ia faitauga mai tatou scrutineers afai o le ata lea ia isa ivanga nga wa fia nga wa silia wa ia mokpoa pe fu fa pe tato aru tato foi tonga tu fatas ia la tato wa ia fa tato mefs tasi fitu tolu ia fa popo se lau luaiva ia fa popo le se lau mariva fa se lau se fulu fa se lau se fulu e lo wikala le tate fa ia tuai
ia se vanga sa ur paro ka fanga sa di masela ai tau bo mai ia tato atu ilalo ia I palo tau maua fo I si toi ina o vala si ono sumar lima ono sumar lima na palo tau le dei taimi ia tatou talia la ia o le fale palo tau mai whangasa au se whaitonga lea o tonga lea ua maua mai mo le dei taimi o winga la te whamitalanga ia ua se vanga ngā o le lola paloka o le telo le si le whamaunga lea ua o maua mai lea taua o le si whamitalanga mai taki a mātou I vaisinga no lua. Whaisi toa tele o tama whanau, ma tala vau a mātou ele o pālota o no ngā luenga whawhaitemi. Le malanga mai ngā luenga whawhaitemi. I oe. Ia, o le nala, o lono winga la, e pa ule no mero o le lola pālota mo le mātou a pālota le titi lea. Ona, o le malanga mai ngā luenga whawhaitemi. Ai a tātou wono I lunga I tūlanga la ua iai. Ia Oscar a whapea nei te ua e toi vavea e o tabletama I lima le mātou lola o vaisinga no lua taluai. Whaina toi sa ili a e le taudo fo I lele o pālota na cast ma pālota na Ia o inala tau ti toi ono whaata mai ei whainga pālota le titi lea uio lea. Ia o te lo ilo fo I po ia ise tātou whale pālota whapitoa. Wau te loa ai fale paro te whapitoa mua pia. Mua ngafi a. Ia, matulanga whapena. Pre-polling sa whakangoa I se rau whai a ngafi. Ia, ai si tātou ai pia. Ia, I le tūlanga ono ta oto mai ai. Na o si tātou tama I malolonga le titi. Si tātou e wha accurate mai lava nei tātou whale pālota ia. Ia matatu tu sa ilia tu se ko sia kia ku ia ua so te inga te toto mai malolonga le te foi mai ia ona te vatu le o se update ma otile le ia tu lango tatu foi numero O le Os Pacific Funerals na whaawaina le tasi le afe iwa se lau I whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika, o whaawaina I Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. O stilia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele langa waa il whaafoina o lau unanga, ma u matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe ili alofa malfa ma avenga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our whala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and
and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney, wha mawina o le lua i awa unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa i le whaafuaina o le awa unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wala au I eili atua. E ave se a eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhai tū la I le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua I tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama a tili o na sila sila mwhai tau malama lama le I mātou tū lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha ma avenga. Ia, taibalo wati lea ua toi varu minuto ntarali tu lai wha, lea ua sau ne tātou update mana neia, ia, o tātou e whawe atua tātou, o le tauta ia e whawe atua nei lo rungo nisi lava o a fwoi lo fiso whainga parota, e mua tua lava tātou I tātou tauta ia e. O le toe update le leilea o vaisingano lua, vaisingano lua, tātou o baias taimi a sa fata ono o le tele o whare parota, ai le leili tātou mua antu vaisinga no lua tatia le vaenga lai au maina ona toe tatia ia le update mai al office of inga parota ia tatia langa e uma mau ele au faikau parok fatoa avele avenga I o office a maua e uma mai a maua ia o le taotola le uta auto mai ia fale parota mo vaisinga no lua mo le fa maua ia o le tātou fale palota le whakasate tu mai ruani tātou whakamole Oscar ready do Oscar tu mai ruani tātou mo vaisingano lua ia ina ia whamarino ma whamalama mo vaisingano lua o le o tāpena mai Oscar le tātou le tātou kalafi mo vaisingano lua ia le la oto alo mana ia le alo whainga palota te mine Manga ia ka ua ele anga ia valas. O le toe whaamarino atu, wha mo heni, mo le fionga ia mo topua au le fast. Whale palota a le metotisi I sa taua e se lauma le iwa. Ia palota sa maua e se laurua iwa. Palota ia mai le lua se fulu, ma le tolu se fule, tolu suma lua. Ia. O koi me kerere. Iyo e, le kalafia Oscar I runga mo vaisingano, mai vaisingano I runga, vaisingano, whamolmole. That's safata. There you go. Ia, ngala. Ia, o sai maka koulanga o le kau. Iyo. O vaisingano lea, mo le sira mai. Ia, te le mai la tātou lunga o le.
o sa taua katoliko se lau fitu sefulu ma le tolu palota ua maua e motupua'a mai le fast valasi tolu sefulu ma le lua o le falepalota lea sa taua metotisi e se lau luasu ma le iva ia ma le sefulu ma le lua a valasi o le papa sa taua e whakasa lea e iai le se lau ma le iva se mo ko update tatu tatu poa lea mo le sirfia o le ua sau ma le falepalota ma ia pia o le falepalota le ia pia e se lau fitu su ma le ono mo tupua ai ono sefulu ma le tolu ia valasi ia la o mo ko update tatu e ia o ngā mawere o paraka mokua lima se lau fiku lima se lau valu su ma le fitu lima valu fitu ai na o se lau lua su ma le valu palota i wata oto mai ai ia valasi ono su se lau fitu su ma le ono se lau fitu su ma le ono se fiku ongo ma le onkol se lau fitu su ma le ono ma le ono su ma le tonu so a fua iai o palota i o maua i le faitau au fai atoa motupua lima se lau valu su ma le fitu lima se lau valu se furu ma le fitu valasi na o se lau lua se furu ma le valu ia a ko kasi fa palo ko disa to tasi fa le palota to o fangasa to e lava o fangasa le fatali o iunga ia le o to sila mai ai ia o fa le palota ia apia se lau fitu se furu ma le ono motupua ono su ma le tolu valasi papa sa taua e whakasa se lau mariva e le rusu maritasi a valasi sa taua me tutisi se lau rusu mariva e le sul ma le lua ma le sa taua katoliko se lau fitu sul ma le tolu e le tolu se fulu ma le lua ia o whatali ai whakasa ia e atangia mai la ia ua matua mamau pe o se sa e ma se fo ia le tūlanga o toi maru malo mai ai ai le ifai le fai tonga fai le ngai le fai le toi pero fa e fia le mamau fa se lo mongo avia ma vala si va faksai ia ma vala si faksa io ai na o toi fa sa o atu o tatou sui fa fitai tele lava to pai mo fanua kuini sa o le leia le o toi fa sa o atu tatou sui tau va ia o le tatou wa fale palota le ua ia tua ta oto mai mo tatou i sa fata ia se mai ka ko sa faka Oscar i lunga ia sa fata tasi o le mau te va ia tu fale palota le ta oto mai ai o le fale palota mo loto fanga metotisi le ua sau le lato result fai tau ko bobua fa le tu mau ta fafu na isa o lotonga tolu se fulu ma le valu tu inga mala vai silika lua se fulu martasi tunu mafono Margarita ma na yel na tu foi au tafar sua fa bobua tunu mafono Margarita tolu se fulu ma le lima ia male fionga ia tafafunai ayali e lua se fulu maleono ia o le sui o le HRPP lua i le pou tiki la pilesa e fa ia to e fa formai o loto fanga me totisi loto fanga i sa fata o le fale palota lea i le faitauga muamua palota ua maua te fafunaʻi sa o le tonga o le uso foʻi lea o seveteʻi mo le silafia tolu se fulu ma le valu tolu su ma le valu tuʻiga mala vaisilika lua sefulu ma le tasi tunu mafono Margarita tolu su ma le lima o le fionga e te fafunaʻi ai alii lua su ma le ono ia malua i le pou o le HRPP e fā o le farpalota ia pia lea ua sau malona fai unga foi vai atu o te fafunaʻi sa o le tonga lua sefulu ma le lima balo te rabaua tu inga mala vaisilika e fitu tunu mafono Margarita lua sefulu ma le lima te fafunaʻi ai alii e iva ma le sui le HRPP fa sefulu
for ga mai la fai si mau I lungo le malo ale HRPP ia I le fale palo te pia ia a fiola ke kai ke ngi sa fa kai pia Sorry. ia tato wa talia la fai go tangata na palota I le fale palota I lo tofanga se lau lo sumarfa se lau lo sumarfa mi oi au fai go I la tau na palota I ia pia e se lau maleono se lau maleono a o talia la ni si o tato fai unga ma result a se sila nei la le ato ia tau nei la e fa popo uma e fia fa popo ngo paroka uma ia a le fast le mo ma ia pia pe a fu fa ma fu fa a lima se fu lima fitu a ono se fulu maleono ono palota tangata fast ia na palota ia pia pe to tu fu lau kalafi a se sila nei a sawa ono se fulu maleono sorry on yes ono se maleono tangata pe a kango account fa tasi tangata le palota I sui te tasi o fast e ono se fulu maleono ia fa le o ia fa tu sa fast fu le palota o mai le HRPP ia pia ia ole o tonga na le wa o tatu talia ia sei si vaenga mo le taimi I oi o le ua failo mai lo no winga la se yet na o result le wa mai mo sa tau ala vaia yo ke rope o too excited le ka le mai ka ko wa o leo ele I fa o mai le numera o ai tango la e fa ya lau counter li atau wa fi foi palota na wa cast mo moto po atoa lima se lau varso marfitu a le u failo mai ia o palota ia lo no winga la o fa palota fangasa ai tango la to ese mai le ono se lau vortas le se vorkasi le ile lima valufitu ia pe lima valufitu to ese mai le ile ono vortas ia fia tatu fe numero I va fa Pe va fa ele se senga ia ole fa ingo fa num o palota le o va ia tu o mai mo vai singa no lua e ono se lau vanso matasi palota tu o fa yo mo mo tu pua ai se lau fitu lua palota tu o fa lono winga a tato alu le tato wa ono valutasi to ese le lima valufitu iva sumar fa palota I fangasa na mau e moto pua ape a fuafua ia e fōringa mai la iva sumar fa ia ai si tatou tilo atu pe fia la palota lea tasi fitulua ia to ese beri tasi lua valu fa sumar fa lono winga o palota ia na mau mai whakasa e iva se furu ma le fa mo le fionga ia motopua ai fa se furu ma le fa mo valasi ia ole ti enda i leo o mai la ile o vai singano ona toro fantasi ila ia lea o tatou palota i o maua mfai ona faia foliga mai e ono se lau valutasi motopua ai se lau fitu subalua palota ia ua whaabanu i nai ia le tamama tua ia valasi se le ta fito ia o whaitonga le tu maulea mo vaisingano o tatou talia I pea ia se toe fe so tai mai ia o le tatou so upu ma le tatou o lo tau ba fai tau o to mai ia palota mo safata a tatou talia I safata ia a mai so filangalo congratulations about the poa yo o ke mi mo kaunga ver fa malo valasia ya mo poa ya foi que New Zealand ia anga loa la vai ku se pede saule ele solo fish I will bring for the congratulations ia mo poa ia o lo inga wa fa manga yo kakalonga ngolo ngai ke malo ma
Ai e toi fo ia la le tala le ataua I le tūlanga o le ala e le ia se upu ka o se vai ruinga wala nga upu ia na falele o la fo ia vai ruinga fina ngalo le wi fo ila na saunga le na fatara no ai I le HPP ya kama yo la fo ia le o fa pi o ta o to tasi se fina ngalo le tu malo ia ina ia o ngatasi ai a fu wala fa ma fo fo a e sila tu nei na pau al fale pa lota le ute ai le feo lolo mai ai nga o pia ia wala ngai ngofo ia pia ia me le fika we ma fanga sa e au nga fo ila le tu ai nga mele ta te lo ai le metu le no ula e ka mi lo solo e ta ua tele ala wa ile ata ita la vaia wala valea e fa ai lo mai ai ia po fia kongu la ma kopi kongu ia le nga po fia kongu ma kopi kongu ia le pi ese mai la to winga I palo tandei e nga foi le mo si la mai e lo fio ga te fono mo to poa e fua ia lo fa to fala inga mar ku fanga or ka ko milionga vai fela asi sila tu nei ia la ga o sa taua ia e tele o le no tele le e fua ia I katoliko sa taua ia fa fikai alo loko wai le fa pe ke fa ia po se siku fa fikai la sili mama mai ia vala ia motopua a o tonu ai to te le mato ai ma isa kau ia e ko ke le fo I se mato ai nga I mato tu I la lo metis ai pe ai nga sa va ko ia na u to si lo fia ia ole ai nga matua e matua tu wai le lotu popi ia le te sisi latu lai makua ai si dia mai e ve kukusa ma kai kukusa ma pia sawa ele tu kusale ele tu langa ia fa popo o ila si la fia vai ia me kisia sa tau ngar se furu lua ngai ka ngaka ia ke ro ngai ai ngos koi ia vai la to fo leana ia a to tele ale fo ia pia ia tele ro po ile ia u yo lea ia ole o ta oto mai le le ota oto le unga foi ke le va ia se I kalo fai ai to ma fo faula ile le mele no soi nei le fa mata na tuto tasio e ko fo no lo ka pa ko kasi fe rolo sa la kala ka se lu se lo se mo kupu yang pa ko pe ngal pa ku ko kasi langa e msalo ngalo ya bala si le ingo si le chapipi ke lo oi ku malo ya o me angi por ki se era ma que se era fifilinga ia o se kwa mo ia ole fai unga le na ia ja u ia ole fai unga fo ile na o se tatu ko mingola nto ia ia ma to isa taua ia fa pe fo ia ai si tatu va ia tu pea si tatu va ia tu I le tūlanga o lo o mai ia le whainga balota mo sa whata ma tau ai e vai singano. Wa uma pisu po mai ia. Kapungi wharosio. Ai angi si paroka ni whai kawarohore lea. Ai angi si paroka. Ia ele ai le si mea o. La tata no te isi pe ia o talitali ai ia sa whata. O le upule na fai atu batu alalo I lea tama ia valas. Ia fai aku. Suru peru no na wha moenga. Le la la tata no le atau wai vaenga fo ie o le tō wha manino ma le tō wha roloto. Anga wha apea e le oso fai lea mea. Ai anga wha apea e alu e koe keu le valanga o le soifuanga ngei e whahi u le teu le lei o le vaha. Koe le lei maluru rima. Se ole anganga le kau ke maua uma e kua I le wharufangi. Wha mata ana uma e ngā halu I o. To e foi le la auri le mali e toa. Koe foi le vanga wha upwhai. Wha koe se le po pese ngu. Ai le wha pia sau e haru se paroka. Wha mata e. Le lopo I se to finga le lei langa. E a fua ia fe mata. Sila ia fe mata polselu. O le pa anga le a ko kingo a valasi. Tu langa fo matu tu al palmi.
sila la ile tofinga le o sifo e kaukua malo le to mali le o pule le fale sa mo ingi usi ana so fina e manga ia manga ku ma ke lenga foi e el possibility po se fa ko fa lenga foi le kai se kulanga le ai o ke longa e prioritize foi le el palmia ia la ko foi lo il kulanga le o ke msalo o bala si dai il kulanga foi le kulanga longo fa leo reserve e do police ele level sulima ele level sulima ala bela le reserve le ko ia ia o mengal reserve e luala ru ko mo marca longa le ko ia tia e fa tula te tala ua mai mau tolo ole vaenga le arwelo ka fau le ataua o le tangata fo ile le kusa ngo fa pe wa ilonga a mo se si e so wa e ko kusa tu ile epa ia ale mo le wa mo kusa or kangaka sa ka fe lolo langa malolo le sa malolo se mingiska ai sa malolo mai ole sap o nga pi o ni tangata wa tafe fea a ole ko e alu le nga ko e alu ngere HRPP o I la le o matua tupu o ile fa le la o nga ko o sili atu la na le e ke makole fo ili ya rukule epa ya funge ya balas o balas singa ya kule epa a ke mori fo ke makole o fa lu ka ka ngor kala di kala ya kule epa ao manga o kule epa e fa ka ko mo balas si me por ala ka mo balas ka ko mo balas ya kule no fo ile a fa ko le por ping me a ko le pele o so fongo e fai a maro finga o kule por so fongo me o I la wa ulo ai ke lo la utala e le I makukua por kiki ka kaia ni kai le yo lo po moni Samoa na o testing a bengal por kiki a va lasi de kai mi ma fa ka denga o vili ai denga na o vili ba o talo sanga il taimito nuale na vai fonga va ia ka fai forma ko kiuke e do se kiuke fa faster ma ko kiuke fa le ainga fa no ko fa le o vili ai e mori mau da e tau no vili telefoni ma ave ia le manatu ma se vai venga foi lango le fast o ke le fa ko le lango la audi tulo fa fo ma fio pan mia alu lango ka ko vang fa which is ola ia la audi o inga le nga ma fu inga ko mau malo ma to fo ia na upu na fai mai seta fa ilo fo ta lo le por ki o pu aia e fa moe ma fa pele ai tangata fa mai o vai lo fo yor ka lo por ki le ngai e ser ko mai e ser ma ko ngofo ko ai vai o au ai ki pole mai lo fa ko kwanga o pu na fai mai a vai lo fa to tuanga ai lo fa to tuanga e se o wa lever por ki ia o fela o ia o so mo inga o lenga malo lo fa tu wala nga no e to tu anga fo I tato nos fulu ma fo I lango re fa ma oni ia la u le ma de toa e le fesi dingi e ka u le halu fos ka mo po pe de yo lai pale mai lava a olona lava fo I le fa ma walunga mo na manatu fa sausidi e busu e faukua e se kanga kala kiki nga ia wa o tasi le tangata e tutusa le ma fo ku le pa fa fe kai le ya tau o te fa tai wa ilo sa olona lanu true colors o le wa ilo sa o alonga langu mo kasi le kanga kai kingo ya e sau ai lo ya Yakopo e le kalia e ko inga le ngi swinga e nga ke le kalia inga fo ngi kalavou kai kai nga ke le kalia inga sile shaka ia mo uma I le orang pa por ki balas uma ya kulepa na uma sa mga ko mo kulepa ale uma kulepa te lo te bina uma na uma il kai me langa mingiska na se lo le tangata na ye filifilia ngaru lo filifia me ngai lo o la auli al mali to o inga nga sa wai lo ilalo o Afrika o mo curtain pupungi
ona sau ai lole la lo pupuni ai aru lunga i ngole ai o te whawhitai fo leanga e le manga o mia ni tangata whape nei to tonu e le mana o mia se sua u tuai se whangu pau fo o kangaka ngei e whaamata e o atu e whamai e whao ngā o lātou tangata o ni tangata mātutua whatever ai e o akua moro lātou langona selfishness ngā konga e selfish no uloi lana whaatatanonga o ke ile ata wana matua i o te i lana whaatatanonga malona va ai maua lalo ya motupua ngā konga o ngā lenga pa uoi kua ioki anga se misa moa e oki le interview o ngā lenga oki e langa kua ioki whasasao langa interview i o ang kango e lifi mo ko po anu e alo whaika afa e o ko se lawa paro na tonu lava ai ona foi ua oso sao a walangu sao i lona lanu ia lauru kaukalaiki wa o a tato tu isi e fa mai o ngi ka meki kaukalaiki o ia ua leva ore nganga kongo ale aku lepa so fa fetai ia ua mato i loa tonua o inga that's where you belong e belong sawa oe i le vaenga le tu loa tangata mato te le vai atu ma ai si sila lai e se nga matea sila lai ya ke peako me tonua le ta ore to ina ai ka lia suinga e vai le ai ya se fa pe e fa sanga ke malalau se kaukalai kiki o se kai kusaka ka wala ko bai le na tonua le na tonu lava ia toi no fa tu sa tu lo or ka mau le ku malo malanga ile o ia se kama e o le fainga paro ka ngai o moto pual te mau le tu malo ia ai go for fa ku sa va mai or mo le pusi rungo le pa ko kia fa kusanga ele angal ko fa ri ku malo mal paro ka bu alo nga vai mau la lo na ia tatou taria la tu o patatua walanga o le no fa longo o lai tu le lo mali tu malo ai tu le lo mali tu malo tu ai ngata ngata fa pele o le pusi ai moa le kango fa pusi ai moa le no fa tu sa ai ia le tu langa le fa to fa la inga i oi ka ko kiro le la fa kusanga ngai oi kango fa pusi ai mo o le kumaro kusalo fa pe o ko le kumaro le ko fa pusi ai mo ai esa o ele se lo finangalo la fa fonga mai le tu malo e pele le loto maleanga ia na le tofa ai o upu nei o upu ele mama upu ia wa ia fai ma sia ki fo tato wa Oscar ia tu langa fo yo le tato result na o tele si result na o mo mai mo tato sa fata ai ma tu fo tato result le foi la tu na a va ngana na o ta fa so ai usa ku wa sisi ku o le ua nofo ta o ma wala loina le tofa a inga msato ioe ona fa pe ai o ia e loa mea po le ani tu langa na ti lo fai ia o le vai singano le na o sa fata tasi le si la tu te lo na fo update mai ia nisi fo ina live mai fo lo fiso fa inga palota mai la tu ia au te lo fo yo tatu nisho tatu result na watu ina mai lunga na fo mo mai ia result mo le meko kisi ingai te lo po sa po se uma fa manino mai lunga fa mo le Oscar ia le tatu result mo sa fatasi al tu langa na ya valas le foi ka confirm mai pe eli confirm le mai pe ma wa call for le famsingo nga faradi to be confirm ai pe la valo mo ka la call for famsingo nga faradi la fo e mo kwa manga mia la vala ka la sa se kalo e ki a mo ba fa fo le famsingo nga sa lo fa le fa nga lo ku va ku lo karo pa mia kalo mo kala sa fa mo le e me lenga nami o lenga mga mi ke ia ngai fisi me ke aso fisi fora nami o lenga mga mi se kakalo maku ia se kakalo kwa se kakalo kwa mga mi ane e o te loa o whainga ta ele na male la hina le a tau
ole e mo mia fo ia ngai ka kalo wa even though atato fu nei le mamafa ka ko wo fu le mamafa ole case it's a defamation so and a conspiracy e mamafa la pe mama defamation is even though ola wa criminal but atato wo murder is a yeah fo le mamafa kula ka fa penga drugs o me mtautia atato wo ole defamations ya to fa leanga e ui kasi da vai nga lenga mo fokula e pa mai fa criminal but atato wo ile lo bolunga mai o mea e le mamafa kili ai ole ua ngani le fionga i fa masino e te talo atu mo ia ona tangia mai lea mua o lo tu ato pe o fatu lo o la tu ato mo fai tu ato ia ilo na loto ma itu ato sana fatu fala inga ya tangia mai o manga o ngala ia ile fionga to mai te fa masino la makua yo kango lima e faia ile menga kai ia wangi ko aver ke isile se simea I'm gonna give it all my best. O a uma ku ai ngā knowledge, wisdom that I possess. Mamea uma. Ole a whaakasi ai roa, marika kalo le au mai. Ole makua saungi au kalasa e makua i whai le a meo kongu. Kusa ia te au ia. E te whai aloa, peifo i au kāpenga. Au whai aku lea taua. Kalo mai moa. O kire manga o ke kakalo mai ado ke fai lau ka penga se mea leanga. O e tau mo mai. Le ta tia ia tu lou ia alu bata au mai e fa akusa ia ka ua ia. A fa penga i o ke fai aku le taua ia mali o le uso kakalo mai moro ka fa moe ka eo. A lai o ke loa o lai sila fia ele aku o se mese se le lau fainga. Ai. O lo ule fefe la ngā moro ule maka. Ai a fa pea i to tonu watu o lo uloto o lo sa fa ia ile file mu o le tua ai pa wala me o ke mo mia o le fa loko ke le langa ile fa ingo fie kanga ka ia mau ki fenga ngale ai o kanga ka ia ile va inga langa o le tau te le tino o le va inga o mata o le ta tau le tino e fu ki ai fo inga me ka ko ke fa ia wai le sisi o va ia ku nga ki misi ku lo ele ma fa inga va ia ku misi mai ia le fionga ia kalasa ai e va ile anga o kalasa ele ma faina fail na tupu le na mea ai a wala la na ngani mai malona to te talo mai mo se lua vai aso e au mai ai se ma fana she is seeking to do the righteous if not the righteous the very very correct decision or the best decision. So ulang nga ia e mafai fo na tatou fa pei fo le atou populesa ingisi fa toi fo ile vale lei ma le va so tanga ma me fa pena e mafai e fele lava however o we le tu mai na ile tatou to fete talo a fai wa ngani mai ai ila le me ma ia lai ku me le se fa ko la le a ko wala le o to ma de tu neia ole point pito i man na ia te fa fe kai ile akua e acknowledge ni fa masingo prayers I thank God ena wa pe no fatu o le stanga te tele no ofa ya tu ma sa atala fa pe nei ona pe a tatu va ai ile tino aka ku va ai le kingo le atu ona fesili le ona so tanga tu load fa fonga me le fionga le tu me te fa masino pe tai ai se va henga ke leo ke fa fe kainga ua matua I acknowledge ai kalasa le mamanga o kakalo kakalo mai moa ava longo winga fa kai kalasa au ia tia fa fe tai wo ye ni tato fa masino la to te acknowledginga the power of prayers e wa believe you mile ya to e ke karikongu kakalo o ke karikongu kakalo o kakalo ngake ngausia ha morpolonga ngake liua le ao I le popo le po I le ao e ngake liua le pongi sai le mara malama o le mana le na o le te talo o ma fanfanga la fai kala sal me sa
That's all we pray for. To do the right thing. Ai a fa finga ke fa me se. Kau ke mafanga. O ke mafanga. Ia, ina weinga o ia fu o se tangata. Mo. Tulu, wanga o ia fu o se kangaka. E le mane o le tatu fa soa, kau ke avaku rei ku makua i sangole mai runga. Oi, ele Iyo, o le nganga ka program, ka ki o mai fo ilea, ta te tango fi acknowledge le si tu. Ia si tatu atu Oscar, ia ka ile lei Oscar. E mana ia tatu atu sa fatatasi. Salamu mutai, palota wa maua tafafu na isa olotonga, tolu sifuru marfitu. Palota na maua e tu inga mala vaisilika o le fast lava, se furu maritasi. Tunu mafono Claire e tasi le palota i salamu mutai. Tafafu na yayali, lua se furu marifa, marisuya le HRPP alwa ili pou, e se furu maritolu. Tato atu ya sana putai, balota na maua e tafafu na isa olotonga, tolu se furu marivalu, le fionga ia tu inga mala vai silika, e se furu marifitu, o le fionga ia tu mafono, Claire, e lima, o le fionga ia tafafu na ayali, e lima se furu marifa, ma le fionga ia rua le pou, e ono se furu malelua, Tato wantu le fare palota mai sa tawatai. Palota na maua tafafu na isa olotonga. Tolu se furu brevalu. Palota na maua e tu inga mala vai silika. E fitu. O palota na maua e le fionga ya tunu mafono Claire. Lua se lau tolu se furu maleono. Palota na maua tafafu na ayalii. E tolu se fulu, ma palota na maua e suya le HRPP alo ili pou e fitu. Tato wantu ya toyotu ya loto fanga, le meto tisi ya loto fanga. Palota na maua te fafuna isa alo tonga tolu se fulu marivatu. Sole, whako le halo koru valuri. Wa iso so ko hari koru valuri. Karo siari o le sa o makako i mele ia Oscar ia te loana ile o se. Tolu se fulu marivalu. Toiga mala vai sirika lua se fulu maritasi. Tono mafono Claire. Tolu se fulu malelima. Ta fafunai ayali lua se fulu maleono. Ia malua ile pou e fa. O le wharepalota mai a pia. Ia po le holo lo whaia ia pia. Ta fafunai sa o le tonga lua se fulu malelima. Toiga mala vai sirika e fitu. Tono mafono Claire lua se fulu malelima. Ta fafuna ia li e iva lua ile pou e fa se fulu ia tau fai foi ia tatu mai le uba ona fai tau mai ia sa tau auta le usau kai le usau mauka sa tau auta ta fafuna i sa o tonga lima se fulu marfitu to inga mala vai sirika e valu todo mo fono Claire se lau ono se fulu marvalu ta fafuna ia li ono se fulu marfitu lua ile pou tiki se furu mariva. A e fua tu la fare ma fau. Ia se fai mai tatou toutors se umalu Oscar toi update tatou toutors. Fa lima ngo ia fai ko o. Tasi lua tolu fa lima ono tatou fare palota ia o mai ia ma tu langa le oto e fa popor fare palota mai pia malisia fare palota. So e ono tatou fare palota. To e tolu fare palota tu va vai tu iai. To tolu fal palo te tu va vai tiai. Pe era usau mal result o loto fanga sa e fakasa. Ia se uma le tatu to atu la ia lea. Ia mo le tatu e to mai sisi tatu update. O le na ua tu na tu lunga. Ia tatu results fa le tu mau de temi. Ai fa fta ia ina vaenga o le o te lola la uma to fai me Oscar matatu totu sa e tau roaila ia le fa inga atu palota. Lea ua iai. O loo solonga le leile va o le HRPP so far. Yeah. However, mai le tau tonga o le lua se lau koru wongo ma le se lau wongo varu. Fia le tau toa i o le luaranga. Lua se lau toru wono ma le lua. O te lua. Ua o vatu i le fa se lau. Pea. O fa se lau mongo. Fa se lau montu. Ua matua mamao alar kalanga i sa kawar varu o iai.
Me fore le kasi o sui o ngu. Mara tua, o le na mawhaasoa I mo meo marosi anga o le sui ma le sui. E leo iai langi marosi anga, o marosi anga ia whaaloko I whale le ataua, o le ta oto I le tu malo. A o marosi anga whaale nuu, o ingale ngā a fua I se mawhaasoa, o le leile nao tunu mafono, le anga ia tangia mai o tunu mafono clear, e ngā o le pau waro le sui o Sakao. A o le isi to a wha, to a tolu, e tau whao mai la ia sa anapu, ia manisi ro o nu. Ia, o le winga la na lea e a fua I le tūlanga o le nei taimi. Ia, ai se ito e a maile update al tātou producer, ia Oscar. O na tātou to e watu le lu. Boi, wai se la kuru whawheo mea Oscar. Ia, tā pena mai leo au tautos whamule mole Oscar. Ia, a o lea tangia mai ua tau fo I le tini tau mo whaingala tau. Na le pau ana vahenga o te mana, o nei tautos ia la tātou watu mai, ai pei e atangia mai lau tilo. O lea ua tau secure mai. Ia tono mafono. However, to e lua lea le isau. Ai o whare pālota te te lela wa foi. O sa ana puta. Ia masala mumuta. Ia o sa anapu masala mumu. A o sa tawa, ia sa tawa taima sa tawa. Uta. O lea ua sau. Sei tatou wantu ia o ile sile ua whaupopo mai le latu o loto whanga e whakasa. Loto whanga e whakasa le ua sau le latu result. Ta whafuna I sa o lotonga I vase furu mare valu. To inga mala vai sirika e se whaame e se lau e fia. Fitu. Turo mafono Claire e lima se furu mare ono. O te whafuna ia iari e valu suru ai sari e toro suru mare lima. Ia ma le suira HRPP ia lo I pou e valu. E valu. Tato watu ia I loto whanga me to tisi. Le o sau loto whanga me to tisi. Ia le yor ngā lo whanga me kisi ngā lau momo e tulava. Lono winga. Tasi. Kongo fiku. Lua whaongo fiku. Ia. Tato fiku e whatparo koe o mai. Koe lua. Ia le nā. Whamura mole la Oscar. To e whatapena mai leo tautou sa lewa iai, pe fia tautou sa le. Mana ia, o le taute, a tonu e taute mua. Ia. Puka kia mera ke waki ai. O koe kau wā lava fast. Ei. E leo whaimea le tapipi. Ia, o le tūlanga le nā lea ua vai e tuai. I le milinga o lo whaia le teibi le nei. E iri se lau ono varu le ua sau. Ia le e sao sa tau auta. E sao se lau ono super varu ia... Make ia. Ia tono mawhono mana ia. Uka whaisi mamao ko mawhongo makerita. Ua mamao. Ua mamao are. Ua mamao le tūlanga I le mua le ua mua mai ai ia. Ia, which is sa tātou... Kako... Sa e alma kenga... Iyo e, malo ia lava le tūlanga lea. Ia, I le tau whainga. Ia, la ua toe mawhanawhana lei motu pua. Congratulations mo fwole nei lau tate tarano ai o lai ta pena mai e Oscar ia le tātou tautua mo le nei taimi o sa whatatasi. Malo le whatuatua motu pua. A tala noi whautanga le atou. E rese ka mai whaukanga fwila e nofo motu pua. Heni. Ai whaafetai o le tangata e alofa. Ia o e bangkua o ka langa whaaka fwila la parokan kia ngai. A tatou wo I paki. Ia onga o mawhauwhaule ia tanga loa masu ale sao. Ai a ka kou wo I le kaukua. Ma le loko alofa ma me whai ko kongo le ngu ma le kumalo. O moko po ale ko kasi. Ia le nei ua na manu malo. Arua tu to e fai ia le tu malo I saula ia fa saon me la ave saon fast. Le ua monia o le fa vetai lai lo to le nei fiafi. As a person tama fa na o le no o sa taua po vai singa no lua. Tu lo ia si o matou no foi sa tu paitea. O te fa vetai ua le sautia le tofa
ma le faataasina le tofā a le aiga o mavaega ma le falefao sa taua ma le fetalaina ia le aluga vae atu su'a Mali. ia ma faavaoga ia me se fo'i ia o le tausiga fo'i ia ma o ia matou fagasai e tagaloa le rionuu o la'u fa'afekaiga lega ua lē fa'amaina ma ta'umā ua laloina le tofā le agagama lele le kofā a o silamio uma Samoa le atu o le a le tofā aiga ma sa taua ga'oga makou aku ai kua koe kapega mai lea le momoli maiga Le anga fai. peitai ia ua oso a le manatu o le tagata ia e lē tio sesi le aga o lana ia peitai ua lē seu silasila ua nauna ua i le ia ae ua lē se'i silasila i le upega i toe mafai fo'i ona toe fa'afagota i se isi taimi Mali. ia lea la ua mae'a ua tau i malu ia ua ta'oto fo'i malu le folauga a le aiga o mavaega to'oto'o fa'anuali'i ma faupapa ia fa'afitai o lea lava e tagalo tusi ia ma tapu vaitasi le filiga ia ua mae'a fo'i ona fetutuna'i muliao toe ave ale tofi le tamao nei tumālō lau fionga motupua'a ia o le fetalaiga ia motupua'a tulou le fionga le suimamalu e te toe fa'aauauina e fa'aauau o fai fa'amalu ia ua makuā makilakila ala le mālō le uma mālō aiga Ele skama i malo. ia Oi. saul update mo tatou Malo. ia fa'afkai kele lava Oscar o le taotoga lea o lea taoto mai ai le tu'uga le ia sa fatatasi tafafuna'i tatou e alu le amakaga Ia. Mai. falepalota mai sala mumutai tafafuna'i sa orotoga tolu sefulu ma le fitu ona palota na maua falepalota mai sa anaputai tafafuna'i sa orotoga e tolu sefulu ma le valu ona palota na maua falepalota mai sa tauatai tafafuna'i sa orotoga lava e tolu sefulu ma le valu fo'i palota na ia maua sa tauauta tafafuna'i sa orotoga e 5 ma le fitu ona palota na maua o loto fanga e fakasa tafafuna'i sa olotonga e 2 ma le valu ona palota na maua loto fanga me totisi tafafuna'i sa olotonga e 3 ma le valu ana palota na maua Ia. o le fale palota i le hall tele ia pia o palota na maua tafafuna'i sa olotonga e 2 ma le 5 o le toto so far ai le isausa ana puta i le isausa na mumuta au faiga ato o palota mo le faitonga le tumau a tafafuna'i sa olotonga 3 ma le tasi 3 ma le tasi tu'iga mala vaisirika sala mumutai 10 ma le tasi palota na maua ia sa na putai 10 ma le fitu palota na maua ia sa na puta sa tawatai e fitu palota na maua ia sa tawauta e valu loto fanga e fakasa e fitu loto fanga me totisi e 2 ma le tasi ma fale palota ia pia e fitu au faiga atoa so far le faitonga le tumau ai le ia faia ai sa na puta ma sala mumuta fitu 10 ma le valu tatou me ia tu ile sui o le fast todo ma fono clear fale palota na maua i sala mumutai e tasi fale palota na maua i sa na putai e 5 fale palota na maua ia sa tawatai 2 ma le ono fale palota na maua ia sa tawauta se lau ono 10 ma le valu fale palota na maua ia loto fanga e fakasa 5 ma le ono fale palota na maua ia loto fanga me totisi 10 ma le 5 ma le fale palota mai ia pia e 2 ma le 5 tu singa o palota ia ua maua he tunu mafono so far mo le nei taimi 5 se lau 2 ma le ono 5 se lau 2 ma le ono tatou me iatu i le isi sui o le fast tafafuna'i a siata ai ali'i sala mumutai 2 ma le fa sa ana putai 5 ma le fa Pia manga ia oski ai se i mai alina na aru vaenga lea i ona uma foi la ia lea me to evatu langa lela atau soro ato me matato numera tafafuna ia li mai ya sana putai 5 ma fa sa tau tai tolu 10
sa tauta ono sfuma le fitu loto fanga e fakasa tolu sfuru ma le lima loto fanga me totisi lua sfuru ma le ono palota na mau fal palota e pia iva ba wairi tu fatisinga lua se lau fa sfuru ma le lima lua se lau fa su ma le lima ia suyo le HRPP e tasi lava o lo tau vai le fainga palota le dei fal palota ia sala mumutai sfuru ma le tolu fal palota ia sana putai ono sfuru ma le lua fale palota ia sa tawatai e fitu sa tawauta e sefuru maleiva loto fanga e fakasa e valu loto fanga me totisi e fa ma le fale palota ia pia e fa sefuru palota tu fatasi se lau lima sefuru ma le tonu mo le taimi ia la tatu toi me ia tu toi update mai Oscar ia ai se i toi ia mana ia lau sau le update la o lo te va vai atu o lea e kau vava ia kamaika o lea kau fau mai kamaika i e ko rua leo vai to sausara momuta fo ila tau ia me tisi ia se umana to update mai le tatu ele o lo vava ia tu ele o fai ngofie le tu unga le va to mai tai to rua le anga a vai tu ngai le unga le sau mai salamumu ia o le uta vai tu le pe malo si matoe sawa lunga ape foi ale fionga ia tafafuna isa o tonga ia pe malo si le lima fikulima ile lima faongo ia le ala usau le update la le ia na usau male toto o update male toto okay ia le ala o salamumuta le ufa upopo mai ta fafuna isa o tonga mo salamumuta se lau luas furu mare lua se lau luas mare lua to inga mala vai sirika e se funu todo mo fono clear e se funu ta fafuna ia yali e lua se funu lua ile pou e se funu male lima e se funu male lima ia le ala ua toe wasuia ila tatou toto sa ele sui okay oi sorry la le la okay la sili lava ia le lei ele sui lono winga ia o lea e te tauna te le mai se fale palota mai sa na puta pe ia io kede i to lo wa fa fonga mai ka te le lo wa le te vai o te sa na puta i le pe e le tele ni fai numero le lola ai a fuala ia e folinga mai ele o toi tau mamau tele se va o tafafuna isa o le tonga ma tonu mo fono clear la tatu toi atu pe isi si tatu wa se toi atu pe isi si tatu wa swinga teisi ai sole ma ka ukia se la su ko va le we ma ga ya e ma ka ukia le fili va ale aruge le atu le sa luma ko e vai la wa la kalkingi ya la si tatu wa tu malolonga tatu si malolonga le ale nga fo ya mai lunga tatu wa fa sila ka fa mole lava Oscar ya e tam fa ye fo ye auto mai fa tele maska bak paki morka ya Oscar kwa va ve ale au mai ngai kwa ve bella ai tau ona tale lima wa umba si tatu ya vitadia ile ole si au vai ale wa o le fa silanga le ale mafutanga tama fa na wa sauni usila nei ua moe manu nei le tata ai ala i fonga le fasa awa ua tonu le upu ua au manu au mala manu e fa penale ma ulunga le tapo inga Samoa o tatou fianga yai manga ruenga o tiu te foi pa fiau a mator nei tu sanga ai fa talo fatu sofa maruma lor tatou wa tua soifua o tatou o lia mai nei tu sanga fa tai ai ile ava ma le fa alo fa sila toi le mafutanga atama fa na wa sau ni usira dei ole afia le tatou fo tanga mo le nei tu sanga i le aso to nei aso lua suma le valu o February no ngola so taiao lua firu suma le ono ile tua tusi se furu ma tasi i Pet Road i Otara mai le tu la afa le lua i le tau le ono i le afiafi fa mole e mana o mia lo tatou awai umamai mo le tatou mafutanga a mata e fa tati ai proklame ma fufuanga le nei tu sanga
talo atu ai lu tatou no pa ai ga msala fai ia matam fana uma asau ia ukira dei a fio mai matala au mai tatou fei lo ai mafuta a wale ati na e lo tatou mafutanga ia alo mai le tua e tatou lia leso a le aso ile mbori tua lo tu sifua so matou wala ia fa tau no ina ila tatou fa mo fa mo fa so te mai le numero lo tu na tu lunga o lo tasi o verfa li maiva valu mo nisi o fa mtalanga fa aftai ole lau Fasisilaga mo le tatou matafale Utah ale fast aiga fast mo ila tou e le ia mano atu le tatou fa mo na fa tau no ina le Valentine le sa tu fa IDs fa mo mole fa so ta iswafa telefoni ma no fanga o ta wilalo e seki ese taimi e te fio ne ai e piki lau ID Salt Lake City fa so tai manua ia manua sa na mulo ulu au matangi Brown fa tama en fofongo committee mtafale Utah telefoni utu na tulunga valu o tolu wiva fitu o Zane George fa so tai tofa se utoro patiti tia o fo yo le ono le Island Grind Restaurant ia o fo yo le sui o le tatou matafale ai ngai St George faturu lima tolu testolu lua iva valu pe fa so tai tofa le wanahe Samoa tu manuvao ili tanu manuvao representative o tatou matafale mal ai ngai St George lua tasiono lua ono no fitu marfara lava sai near committee ma malu le tatou matafale Utah ai nga fast ia malesi tatou fasisilanga le mai le no o matai ia la uta fai o to atu ona wa umi tele tatou fasisilanga de dei ioe fa mole ia la uta ngoi o to atu le tatou fasisilanga de dei ai ole fasisilanga de dei mo ila to malava o matai o e papa au Utah ia te lo sa ma fai ngata lolo ile to tau talaina ai su ile matore niu ole au su ia le fono alo tatou nu o matai ile aso se fulu ma le fa o mati lo afilo subreono ile tu la toru la fiafia ile fitu o le tuatusi e fa tau nu ina ile dei fa moe o le lua fitu lima west fitu valu south West Jordan ia amai ale tatou fainga lotu ile afiafi ia ona tapa ipule pe ole tatou walu tatou avor fisir fainga ia afio mai mata mai au si o tatou mufono tala ngam se o tatou so le pule a wase barui o tatou no e lava ino tatou motu mai martaula ia ole anga moni e manu wa mama mai te vai o fulu taro so ifo ile lofa male anga le o tatou tapa usidi le langi ole a mori o atu ilo tu so ifo so mato gola sai dia dei fasisilanga ele laulau a fono fioga prestini fai malo tu mo velo va le matafua o le sui prestini le o tamareta talo lua o fai lo tusi le ataua te o matavu Danny au mua sui fai lo tusi so se no u Josefa Roberts te utupe nga le ai Doreen Mayava sui te utupe liro Mayava Ace Crichton ia o le fioga te fono o forsale ite toi suru fio o mani nga toloai ia mare sui te fono o le fionga ia pista seua muli seuelese o le tatou te lo o le taunu unga le ia o isole ka fiola ia o le taunu unga la le o le tatou fainga balota au woi ua iai le swinga va ia tu iai le swinga o le faitonga le tu mau Jono mafono ta fafu nai mai sa ana puta iva se fulu ma le valu to inga mala vai silika lua se fulu ma le ono tono mafono Claire e iva ta fafu nai ayali e iva se fulu ia ma le suyo le HRPP valu se fulu ma le ono now a o latu wai le tatou swinga lea ia ole ase toi va ai masanga masila le leile tatou prokalame pele ia se isi fale palota ina imeane o misi se tatou fale palota ai a fai ole tau unga lea e ia ila le swinga le o va ai atu iai ole a tatou watu le toto fainga palota pe atu o fai atoa ta fafu na isa orotonga o palota o fai wa ia mawaina lima se lau lima se fumaritasi o toinga mala vai silika e se lau se fulu ma le fa
O le fionga ia tunu mafono clear, lima se lau fa se furu ma lima. O le fionga ia ta fafuna ia li tonu se lau lima se furu ma le lima. Ma le fionga ia lua le pou, tiki, o le HRPP, lua se lau lima se furu ma le fa. Lua se lau lima se furu ma le fa. Ia? Ongo le se senga. E ono lava pa lota iau te va ia tuai. Ono pa lota iau te va ia tuai. O lea e manu malo mai ai. Pe a tu se isi tu. O leu te vatu ono pa lota ia malo mai ai. Ia ta fafu na isa ono tonga. O le uso le fionga ia seve. Yeah. Io e. Mai i le tamaita ia atunu mafono. O fale pa loka lava ia muli muli. Yeah. O le fale pa lota lava ia muli muli lea ua make a different. Sanga puka ma. Le ua va ia tuai. Io e. Sala mumuka. Le lua mulmuli. Le nā tonu lava. O leo ua va ia tunga o saana puta masala mumuta lea na lātou whaia le suinga peia no whaia tu. O ke lei o mua mua iai. Whakule winga le tala i la whainga o tangata. Aina o whaia tu. A whai o se wharaparoka ke lei. O ienga ke makinga le suinga. Ia. Ai mana tua mai. O le tātou whaitaunga wha le tu mau lea. O le tātou whaitaunga wha le tu mau. Toi se furu meru te le tālu. Lima whaitau i le lei ma le tātou i mina tau lea tunu. Ai umo e fwoi mo le whainga pa. E tātou o na o atua. E sere ka whai me whekau. Ia, toi whaafoka te si mai o le au toi tau lau i nātu. Ta whaafu na isa o lo tonga po o le tamaitai. Po o le tina fo i wharetua ia ta whaafu na isa o lo tonga. A napu. O le soi o le fast. Sala mo mutai tolu sumar fitu. Sala mo muta se lau lua sumar lua. Sana puta iwa sumar valu. Sana putai tolu se furu mare valu. Sa tawa tai tolu se furu mare valu. Sa tawa uta lima sumar fitu. Loto whanga e whakasa iwa se furu mare valu. Loto whanga me tutisi tolu se furu mare valu. Ma le fale pa lota e tasi a pia. E lua se furu mare lima. Ba lota wa ia maua. Lima se lau lima se furu mare tasi mo le whaitaunga le tu mau. Toi nga mala vaisilika se fulu ma tasi sala mumutai. Se fulu i sala mumuta. Lua suma leono i sana puta. Se fulu ma fitu i sana putai. Fitu i sa tawatai. Valu i sa tawauta. Fitu i loto whanga e whakasa. Lua se fulu ma tasi i loto whanga e metutisi. Fitu i a pia. Tau whatasi se lau se fulu ma wha. Tono mafono Claire. Sala mumutai i tasi. Sala mumuta i se fulu. Sana puta iwa, sana puta ia lima, sa tawa tai lua se lau toru sumare ono, sa tawa uta se lau ono sumare valu, loto whanga e whakasa lima se furu mare ono, loto whanga me tutisi tolu se furu mare lima, a pia e lua se furu mare lima, ba lota o whai ua maua, mo le whaitonga le tu mau, lima se lau wha se furu mare lima. Sau le fionga ia te whafunai ai ali. Sala mo mutai lua sumar fa, sala mo mutai lua se fulu, sana putai iwa se fulu, sana putai lima sumar fa, sa tawa tai tolu se fulu, sa tawa uta ono sumar fitu, loto whanga e whaka sa tolu sumar lima, loto whanga me tutisi lua sumar ono, a pia e iwa, tu whata singa mo le whaitaunga le tu bau, tolu se lau, lima se fulu ma le lima. Tato watu ni sui e tasio le HRPP o lo tau vaa. Sala mo mutai se furu mare tolu. Sala mo muta se furu mare lima. Sana puta valu su mare ono. Sana putai ono se furu mare lua. Sa tawa tai e fitu. Sa tawa uta se furu mare iwa. Loto whanga e whakasa e valu. Loto whanga me tutisi e wha. A pia e wha se furu. Tu whata singa. Lua se lau. Lima se furu ma le wha. Lua se lau. Lima se fulu ma le wha. A tu fantasi pālota i lau waa i atu. O pālota i e fōlinga mai o lea e maua. Ia, e ova, e hafe, e silia ma le hafe fase, la sau sisila. Silia ma le hafe fase lau. Fase lau, fa, koe ki a, hafe lima lau. E faisi tele o le numera pālota. O ia ke sila fiai. O i kofi ola e fast loa li i sa whakakasa. Sa ori. Tato halu le whaino mera. Walanga e tasile vahenga tā ua sa moa le whaafoa mai. Ai tato te rei toi fo i atu i nei minute i si o mātu i tū malo i vaisi ngano.
tatou alu le fainumera a fua ina i fare mafaufau ia paloka ia mau e tafafunai ma tulu mafono ua ova ma le afe pe atu faatasi ia ua matua ova ma le afe ova le afe vau se lau na fai faupopo mai ai ma palota la mau e tuiga mala sau iai ma palota le mau e le fionga e tafafunai ai ali ua tu faatasi ai ua matua mamaoa i singi afe maona tupu pe afe lima se lau Manu, sulkoro. Te fisoso mai Oscar. Sulfako ke afe fa se lau. E na le minga o tartiti la tale afe lima se lau. Ia pa lota tu fatasi el fast. Nga o le lua se lau lima se furu ma le fa sa faka kasi o le kumalo a koa o lo tu pe le HRPP. E sa o nga fa mala. Ia ia tari tonu ngol tari o le tonu tato to fo ile ya vai singano. Tato to fo ya tia vai singano. Tau borunga ai tato fa moe vai singano. A tu fa tasi tato lo palota ile a to se afio ila to no palota. E a fu fa ma fo fa. Ele a to na o le fitu o valu. Valu montopu. Valu se lau montopu. Ono se lau valu su mo tasi. O le tatou tu malo. Lai tu mau fast. Ai asira sila ye or ko kele ale ngo fo solo ye pia. Ia male au fanga sa. So. Ya, fanga sa, se fa tola utala le fa umai tatou taimi. E tau te mala ma ea o le nai tai fono nai sui tai fono nai tau to lua tai fono. O le tatou sui fo ile nai fanga sa o le uso ia tanga loa tu power fast. Ale fo ringa mai e faisi ma wolunga kele or ka ko piko ngu ngare e tapi. Ole ere wingo ngai me fanga sa. Io le wingo nei me. Ia ui o lea. Ele a faina. Ia o le ua mai a matau tino le solo le tamaloa. Congratulations motopua. Ia, pamaro. Congratulations. Congratulations ta fafunai Saulotonga. Ke sila fia. Kau nguu uma ka valo anga fai. Na yo le wingo la utala le atua. Na fai la utala I ya sa fata. E ka kau o nga koearu se kenge so o al melea. E mau mai. Le o koe kau wa ake. E tatau na to e tu lai mai le tamaitai I. Po ai lava. E ku lai mai le kamaikai. Eo. Ia lela u koe fafo ilanga ka kau nga ako pe ka ko kamaikai ia hoi ko. Ia. Ka kau wa. Te tau wa a to pe ta tamaitai. Ia lo winga. Ia. Ua pa u se toa to tu lai se toa a fa pe fa tu mawina tato numero nei o se matati ale ese fo I mawinga ese le pa u o se vete ai tu lai mai no so pe a le to suia fa numero Ai asu foi ku foi o que mai kaila. either ele a fainga pe ya no faiatu ele ai lava ma se a faina Ia. e laua o le fiso e lau fo I o le tolo. Ai ala e tasi le maunga yolo ua tu mawalunga pe ua manu malo le fast. Ia. Ya, meska baki. Ya, le ata wana to minuti ata tele ta ape wa okelo. Ya, o ngisi fai kaunga muri angi. Ua umarka ko fai. Ya, sau nanga foi fa malo fo ila fai ngalu ngal tato mala fioga ko mesina fai nga balota le ata. Le wa ele fai ngo fingi yaso. Ia me se foi le ngalu nga sa fika ma le fai paloka. Ia ma ngu foi. Wa ke lenga ngi me uma lava sa fe o ila foi ma di wa ia ko ke foi kupu ma e foi o kumalo. Ai lo e lava la ko longa ka inga ia mo se sui ka fenga ma se sui mole kumalo a mesir ka ko prokeki male como fo el mokofongo I fa pena fo e mokwa wa fonge o se la pusenge la ka o fa malo ya mokwa onga ole ngumele va e va kiki ai ke ola vai po ai a kinga malo mai I o ngala I amaka ka ko su pusenge o lo que vaya ko ele nga fakir kurua se su pusenge I asiaka ko ke lusi le kurua su pusenge ia ka sia ia I ele
le mo ka ko sui ka mai kai po polisi a lo no ele le nganga ma le nganga fo e pusa male fa mo le ar kai ka ko malo mal fas fo wala ngale nga mi la pas ka ko sui ka mai ka ya fa emoni le saunoanga o lo te va ya tu mo i ka ko ia le e pe fo ringa mai le sa le e ana ni si tangata ia e to tau fiso tai mai i le tūlanga e whapea mai o le result la me sa moa e whapea mai o tunu mafono e 5 se lau whalima ai o ta whafuna i sa ono tonga e 5 se lau whawha na ona to e recheck i fo lalma iro e peno vatu ia o non fai tonga na ia se i vai po ini nei pe whamaoni a whaftea langa o tatou uma fo tatou ia o tatou uma lava le tau te ai ona o tatou numbers ia o lea e au mai sa o mai tatou scrutineers ia o scrutineers foi na po ila tau le fai tau le le foi ila tau te avea le tatou lipoti lava le tasi e to nga ngwa sia kia ko faithful recount mo le fionga tavuna au te role o ke mal numero le mo tonu mo fono lima se lau fa lima ia ai to fai a se ka ko recount tatou numbers lava ia mo le fionga ia tafafuna na ona to e sia kia ko ile ko ke kiro foi ia but so far ele o ia tele aso na suinga tele mai ia tatou numbers o lo ia foi lunga ko vo fo ile recount pe ko nga babara la ka ia au te lole o le tautonga le mo le nei vaenga o le fiafi rest assure o le malo uma ka kusui o fast ia jawa ia le adawa e ana fatu ma tala o tatou o tonga le o tonga fa le tu mau o tonga fa le tu mau ai na paule me le o ma confirm sa o le malo uma sui o fast o vai singano ia ele ofisiringia la umar maro mai mo tupua ai na o le va lava lea ia e se ba kai fo le kauvanga oka e mo kia kwa history foi me ai na o le so far ila tava vai ia ile sitato wa so i fo ile meli mai ia na o fa mai seta fa mo le to siakia ne lava na to siakia ne lava na leva vai to result ia o mai i sa mo pe fo ringa mai e 5 se lau 5 suma le 5 se lau fa ia le na ai se to vai tu ia te fafuna i mai sa tawatai se ko mengar ka ko fa mo le bole sa tawatai e fia le nai ai sa tawatai te fafuna I think e tolu se fulu ma le tasi sa tawa I think e tolu su ma le tasi no tolu su ma le valu ma to foi le no foi atua o kele korba sa tawa ngai ke asa nga pukai lau ai mo sa tawa tai ngai so fo na tonua sa tawa tai I think it's the correct numbers magole ngo pick up ngara mtanga mantole ya tawa no fatu ui ko ko varu fo pe o so o ya toru van o ila le te vai tu ile pe e se mai ai ko ile se sen tau ile se senga ia se te vai ma ai ai or ka ko se ko menga fa fetai tele lava fa fetai le tatu vai ma ngai bero ki fier ngi por kala e si ai uma mai ma help uma mai e fai o scrutineers mai samo o la tau foi to tau fai to o lima fa ila ia lunga lima fa oi kasia lima fa esa ia le nala ko fai recount for me so to vai tasia tua ia compare ila u isia o records level vai atu le se yes sa tawa tai e fakasa yes tolus fut martasi le o sen mai fo itua ia esia o fo scrutinia le la sen sa o markama le o sen me o sen sa o mai le papa le tai bonino ia e tolus e fulu martasi
ia ua kako koe vaai le unga le sa iai paraudi Le sai mo kwa. lei le sa iai fiu pong fasio a sela ke loi or kaga kala le ua kasi le ua sidi ia ia tonu mo fono te mi nei o la tamo la vi le sui tasira to o mato wa o Yeah. a lupe foi va es le fa ngoi mai il ka o fianga ngi o le ro fa la paro ka samu Oh, yo kasila na. kasira Kasila. Mai vai a la vi a sera le Ana ana le alu ngai. vai sila kasi ia wa fa mangalo o le o ngatalu ro le sauna nei tatu fa mo Ma ifo la fa ka welo paroka. taua Ka ua kele. Oh, E ka. fa kasinga suia le me ako. fa noi mai ai o tasila to o e fa lo ngolango e fu fu ngal lupe foi va es Kafe. ai na fa noi mai fa malia mai lo sunga le fa ia onga ia fa to au join mai la songa fu te sau le ngau te le ma wana nei ona o te anu sa moi fa ila paro Ei. a le sau fa e lima e kasi a le sili mai ia a wana fa sia sia sa Ya wa se la le. Yes. ia te mai se tatou pati e wi ka fio lai e digo so de so vai mai wo waf Ere fa isa fa mo se ngali cha pipi. ia fa umara sa nganga na ngore ngara fok ia o e kisa wo mo di sta fa taita maro roi ne Ne le mo fa kai fa mo se ngali cha pipi wa ke longa o le mo kwa fa ngo le cha pipi nges. Fa yo le oki mo e ba singango. A ko yo ke kun me ko ke le fast. ia o mai ale fa nga filfilinga a le atunu la titi palo tele titi a sa fa tatasi ia e mai se o vai singa no lua mo le fa malo mo fa tele sa mo sa fa tatasi tu lona ia ale ai ga sa tu no fono ai ga malo si fa fa lu nga tangifa maru le ala taua ia va tu sa mo tu fa nga le vea fa tai to fa tai le to fa tu ua toe ave i le fa'atuatua i le atua sa mautasi ma le faiga malo tu le mai o ngu'u mai ku malo a tamamai e le tofā aisea o ona i tatou se'etia i ni talafa mai e lē mauagi maguia pe e alu le malo ma peke kukuaga oe o ai e lē fia'au ai le lufilufiga o manuia o ai e lē fia'au ai ma fia faitau pei o le tala i le pese ma fatuga ma vi'ivi'iga o le aiga sa tuala i le faga tafia taulia i se tufatufaga o lou malo ala le ua tau lia ua tau rotou ai ioe fa'afetai le tofā fa'afetai tele ia saga ia ne leo ai o le tai tapena o ai lava po o tonu mafono po o tafafuna'i sa o le toga pei ana fai atu e ua e tau le pa'u e uso a e uso a e aiga o ai a e ta'oto i ai le filiga ma le recount fai lea mo tatou wala i malo for now congratulations tonu mafono Yeah. ia a me se fo'i le fioga le konsula wawa io ia fimata ia o lo i Samoa ia o le matou fa'atamā fo'i lea faifai a'u mafoga o le matou fono fofoutua Ia. ia mo le tuai fa'amālō i lau tapua'iga ua e malaga mamao ai Samoa ona o le taputapua'iga ia o lou i tumālō fa'afetetele ia ua e manu faiva ia o le ua toe aua ia a le fa'atuatua i le atua sa mo'utasi vaisiganoe le nu'u e pele le loto ma le agaga ia o a foi tulaga ua taoto mai ai fa'afetai ua lē saviligia ma sautia le tofā le aiga o mavaega ai maisi o le lauga tutasi a le aluga ma le falefā sa taua tulona to'oto'o le itumālō fa'afetai ia ua sa'o le filifiliga ma ua toe fa'asa'o le tofā ma tulaga uma ia fai lea mo tatou ala i malo ia le case o lea ua toe tolopō mo le aso 20 o mate tatou tou faitatalo afai ua talosaga mai le afioga i le fa'amasino ia talasa tapatulia le tatā waso tatou tulivae i le atua fa'amolemole tatou Ka tatalo po fa le. fa'amolemole tatalo atu asia tamalei ataua ma le tatou tautaia'i aua o tatou fa'apaga enoa aua o tatou fa'atama aua o tatou fa'ata'atalafoga tatou tatalo o lo'o mo'omia fo'i e ia le tatou fesoasoani e ala i le tatou fai tulivae fa'atasi tatou tatalo fo'i fomosiamativa tatou tatalo modero ua o la'ua ia lea le'i ataua lea la te se'elua fo'i le keisi lenei tatou tatalo mo i latou ua na'o ni tagata fo'i e iai le taimi e sasi ai e iai le taimi fo'i e fa'apena pei fo'i o tatou ia ae o tatou tatalo o le a tau ai ma ai manu fofagauma manuia le as Friday ma le weekend ma le vaega fai le ataua se ua lē mafai le augani mai ona i tamā ma tinā matua
fa ma wakile ke le so offer ka pokala Ia mari dia. e te lo tau fai sen ma ya tau nai to ina o fai mai le fa se a lo no winga au to vai e uma lo weekend nei au to vai o to au mai ya nisi video e fa se a mai to ina ya ta ua e to fa popo se sia ia lo winga la yefu sui la no winga la ko fa popo se sia pero manga ya Manga ia le. Tato filo ya. O koru rua i fasta. O tonu O lua. ko foi fasta koru. Toi foi le fast. Toi o mai ai matato tutas ala o kaleiro ka Kukas. kukas. Ya, tato filo ya. Ai le fasi fora nei fiafi. O le tau o le fitu ia pole afole ono nei. Ia o le tato inductions al lupe foi va isi. Ia. Tu mai tasi lava afa bole Oscar. O le tato address se lau waru se fulu Weymouth Road. Ngi leongo. E leongo afole o ta leono a mata le stala. Ia e ta loa le fitu ia fai tato proclame a mata. Ia tūlanga fo i lato malava e te naunau e available fo i lunga tato sum o ele i Amerika wa umana ele stala ma Australia ko kele da leo liskala. Manga ia. Le toa to atel. O nisi fo i ia ona o le sa malanga i sa mo nisi fo i tūlanga o le fiafire nei o tato vasenga a mata i le asonga fua a fo le fitu ia o le vasenga fa matai le tato no fonga lava lea ai mona nei umano le wan sa o le tato falea tato feilo iai fa masani ma fa lau tele ma ta upu ole a o oina ia mo dei kwata foi lupe foi ba es ia tato feilo i bes fo au li tie le toto table le fiafi ai setable e tau to fa soifua